Kigali ku Revival Radio n'esibiri staff o program ya Karijito kandi tubasima munonga ahabwa rukundo abako babanta abantu batukunda yo umuntu kutebekanisa katebekanisa meza birashatana ategereze Revival Radio kiba kiri kikuru munonga bwenu muri sabwa kachigani Church of Uganda mukuru w'abakristayo nabo bona abarugomfisha kapitaro mwena mukusibira Revival Radio tubasimba stine bugariciro mukama kibahero migisha erizoba aharabo gamba wa mwana wanzi araho wakubara nantera makasuma kanda horamu wenda araho wa mbandi yaho nchishika akanshabira yahenda najatuna atumuka makwerezo shate iwone kayaho atikana nayo bateke yawe ukano atkosiba no genda nayo noshaka osiba nayo munshaho mbwenu asaba dikodo shabire ndekana ija kubaho konka ekikuru munonga n'amagara umwana wetu venerable Reverend Thompson abaho n'umucyara wawe mutabari cyo mukoro gw'abantu munonga kandi gwabonera nsimo mureberezi abo burebezo bwangori okushitamuso mutebe when hatishitama muje umwijire utandike bimbira abantu babugamba wesere no bebembera kansima umbwire buke munongo bwahezayo abo kuba numwaka tukawiri akaza yo mu December ati tukawiri bisuma konke bintu bikorwa ni debe mushani ntemero munonga radio nayo mbekana akora ifona akorera guru injiri ne mu Rwanda basimatenge byariciro kandi bindeza ibintu byonka mutabari cyo mukoro uko ahanda babine mukoro omutre kapitaro mwe nabo bwanu ahabo wi munjirize inyakire owishe muri Rwanda Justice Broccoli kandi chaplain yabwambara University of Science and Technology ubwo n'umuntu witwa witu yesero mwe nari tum program ezindi okushomesa okubura n'ibindi bingi muri rizoni tutatugumisha kumtaya isa mu studio za Revival Radio wa program Orugyendo Rw'Amagara nakushemerwa baramushuganisa wa program kandi abahurikize umwabazi yo mwe bari kwija mwe barakutaho radio mwe barakuba nitwe bari munjirize dushabamo tubitandika program kama kirabona tukusema munonga abo babazawe nyingi tukusema kuba nitwe tukusema kutuhanga mbwiro tukusema kutuha umugisha okubaho kandi tukabase binde byo kumiro tweshangereza nyamahanga kuturi kugenda tubushoboza kuza muno gusasira kandi tubara kubagiza muri tushabira program yo mwabazi yo tukashaba nyamahanga ngo bene tuturebe imbere umoyo wawe ubwira twijure atubasise okugamba ebikire nikwakirwa kanga tushabira ubona nyamahanga abahurikize babaho umutima ukurikiza kandi bakataho umutima baketegereza ibigamba kandi ubereza umoyo wawe urwera uruhamagara abahoro kugira ngo bihe mu butumwa ubumenyi mwabazi yo twena mukama ubutumwa tugwetenga tubere dukurikize usimwe bisubwa bwestinza Yesu Kristo mukama amina mukabasimwe kandi bari munonga wishimwe Reverend Murokore abwishara nuje munonga ko kwakira shara nkibanchoreka ngo wahigura n'wari kuja kuba natubasa mu kutandika no kusiteza muheru bwenu munchirize konga takagiri omukesho mureke ni kumanisa program eji ya YouTube kandi noja kuba notungaje munonga tase mu Revival Radio noja kuba notungaje program y'Orugyendo Rw'Amagara noja kuba nokikuratara mpaka muheru yuko arashyeho Burundi jo maybe wakwasa kuba atakumechashe mekuba nakora comments zanyu tuja kuba ntishoma abo kuba oweshemwe bright ibindi yabiterereze ni mzima kandi wa studios za Revival Radio ni mzima bright no wabirumuka ndari natereze ibintebi okureba ngo yabasa kuba mshuganisa subwaje ko kushime kuba mterezwa on program echi bwanyu bayicesho ngoreki ni
ngaruka n'umugenyi wetu utwatahisa mu studio za Revival Radio. Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Iyi ni program Urugendo Rw'Amagara. Dakika 15 ezarenga shaha ibiri ezo mwabazi gurizo bwenu program nukoko okuyatandika ko kandi kumenza program eji ya YouTube noja kuba notukuratira ubundi obushuruzo obu nokumana obureba no mwana wawe na mwijukuru wawe aja kubushanga ikintu cyo kinkwamiza uko technology kazaho bwenu kiba kiri kikuru mnoga omujenyi wanje nakwakira kandi hikomzinda rogo yanjura abantu bagambire y'amazina gawe ubundi nushanga tanayongera ukirindi nushanga okumuka binenke kikubiye kibaro kwete kinde yereho agatsuru kumanya kandi agabubatswa twakwakira yebara mutabukanisa program amazina y'abazigurisa yes
n'imyaka ingahe kandi nkahe byaninshibije kagengo ko aha tugambire tiri nkashomera primary umushomero bakwita Kashonjo 1 primary school nangwa nishanga muri Cyuruhura yes kandi watana nayo muri mboda nyambuka njye nkantambura bigiri nkito nyambuka njye nashomangara kanta nyoti ndashomera nasari ngatandisira P1 kanye no anko wanje kuzarwa n'abandadi nangwa bagomba mjo mwana akiri muto mnyishwa ngaye n'imyaka 5 ya mwana akiri muto atatu naza kugenda atanaza bananyibira kabaho baho twabitwara yes ngesezo muka ja yanyiba yantwara ishomera abazire batenzere bakumankira muto aho ryo muzigije mbakwatira konka naza nashuma nahize myaka yanje mushanjo nahize cyamushanjo nakora first grade iyo Kashonji primary no yatangiye cyo kubanza wahindera icyamushanjo kunarije Kashonji icyamushanjo kakuruta ngakora nje nangwa grade ya kangahe ishomere ngakora grade yo kubanza nakora aggregates zanje mwenda kababukoze re akaba ninyijuka nshute nyine nabembe mbiri umwaka gwitogo ya kunarije Kashonji 1 naza Kashonji high school nayo in the same area yes hihi nayo ne kana na primary kana yeke hihi nitwe yes na mzee wanje yanshabira umwanya nangwa najina ndukushaba basare batujyango hapana nduza kwereza abanzo yeshashurira kuba ntwereza average ya ntwetaga aggregates 8 kandi zotakoze aho kaboyi ne mwenda nyine mwenda kabaja ntukwa chance kora college tamuri kutandika tuza kubasare yawe bamba average ya 75 munjikori konka mukama yawe wembabazi nakora kinane so basare wagitwara tamu yakurasiraho tamu yakabira umwaka gwawe bwo kubanza Kashonji nahereza yo senior ya kashatu kutwabe turiyo mu senior ya kabiri rukwa bahindura headmaster bareta hondijo ubizire program ya basarizi yaziyaho kuri yazihireho ibintu byaba birungi akaba ari umushija ari kutushomesa bakomwita Tichandahura Richard nabona aragatomuko nawe yenda kwindura ishomero system yene kahinduka samwe bagenda abwebembeze bakaba busiya mbera yahinduka yes so nawe yafuna umwanya Rutoma secondary school yaza yahinda kumanya ubwo mushomesa Tichandahura Richard yanshabira umwanya yanshabira basari ahinda kumanya yija yavuga pikiye yije mu rukasenta kuba ko yitantera ama trading center na yiryo mu Kashonji dandi wanje no yabe nakora rukubijo kwirobo yamuronda akuba kurugakari ugwitsa kari umwana wanje arukose kitabo cyanje kushomesa abana batkuratire ushote mukanyine ka handwriting karunji tinkumanya so akana chimangu nindgo mchwekecho yija mu mtawuni yaronda dadi wanje yamufuna yamusigira nambaye dadi yijo muko mwazo yangambira namuterera yangamba jataze ati nahinjiro kushombora yatatu ma secondary bakwira umwanya ati kandi bakuraganisa kwa basari ati mwenu ukwato muhando kolechi oziyo agendeyo so izoberi yakora siroho natemba motoka na mama wanje twazayo twabareba results nazo twazitwara Rutoma yes baji impereza buzima ngabangere nguronde umwana wawe kwa benorga nakubasa koraji nawe ntumuhereza basari nararukoraji already tume basari nanye narumba nywano banje nari mwatarije kumushwaza nangwa wakata kozere first grade twabe turije umusini ya kashatu yes nawe jantungani mwese gana ijagikora ngugendo murete najina namureta bakumwita Nixon na sasa yija twashoma twaita senior yakana so kuna ile senior yakana nona agenda kwijambara high school so Rutoma ukajoininga umwaka gwawe senior 1 Rutoma nkajoininga nuko senior yakana rukoze nkahereza senior yakashatu Kashonji high school nashomera senior yakana Rutoma secondary school obwebembezi bwija nebyabwo
byakugumira nuko kuvuyira basari ya Rutoma. So Rutoma joininga no zum senior ya kana wakora yo senior ya kana yawo. How did you perform? Na nkakora nkagezaho first grade karima. First grade nkagikora. Okay, yazinga 27 kandi nzozabize bimbira umwaka akuba umwishomereri rwabo umwaka gwabegwiro gwabegutigire noshoto bakabine second grade zingaruka hansi. So kunizireho na mwana wanje ubwo angabana banza batwanga abana bambashuma munonga mbararo mu kirasi kongato aiza twakwata line tukarabira mu sports kandi umuntu akunda umupira wa mwa associating na enemies banje babemba tushukamize ciro abanywano banje ishomoto arubasa mwarubasa twashoma azo ka competition uri ya friend wa kakorata na asinyakana akora uri uhere kashonji ashatunemu yeah, so twakora competition twakora first grade z'umunani umwaka ugu. Yes, so kujja kwanyu kwine kikwayongireho ninjira ko ngane nemba bazamukama. So waheza bana so twariye bicukurataho mukama yayija atema umuhanda aho na Zambara High School kabaho embera gataho ori umvaka ndiyo mvaka mbera cyejo. So kiriyo mu omusinya ya kana bija ba organizing a farewell ngo kumanya candidate classes burisho. Yes, kukanyo kante kwenda kujizamo kuba kantine sente zo kushashura atende byo kujwara bitaruho ati farewell na jante njya kugiriye bankabandi hatu mwana wanje go nabendesere Nixon na jate no manya ati nyine ba brother wanje mu kabine imyenda reka tutahe zo kujibatiza yanje niwe njya kufunda kandi ubugenzero kagireta gatwakanisa transport atakaimba sa kuretere byo takwikama ateka tugende ndikari kandi mwene wanyisere ndikanje zo kushashura ati njya kushashura ntisoke ntugende tushuma tabara chachaho ya Rutoma twambuka tukarutoma mu town turinzira ka taxi kijana ziraba hunzithingura ntero mukono nzithingura agire motoka imwe yayemerera mu mshije wo mwari kubaye navuga mshije ogwo ayemera jatu numuzayi bana anto za ruhumba tutakashonji kunga watu sia ruhumba ntukoraki tufuna pishintu ta atinyoni ngo mzamu gwibanda ninza kazo atumushitame twashitama yatutwara yajana tuganira twamugambira itukurga yabana bishomero yatuganira mshakunde bya science ati waheza senya kanano wasakjuroti tanangwa no bakubutajire mu level no basa kumblanchinga no zombie mikono na kwenda tumu science atunokora certificate ya lab ya batugambire atunotandikiraho atinyonga ata hindi atino kubasa kushicheza mu kablanchinga akashomire ibintu bya animal medicine aliwa vedi ajaisoke atuvuga kutwicira rumba wakana yongerayo twamushabe namba Yesu wembozi yatuganirire yaje atati namba nakunjiba twayichecking atino wabaina kacumu tino wabaina kapapura ya checking umdro azimotoka tagira kacumu atati nakwashome namba Yesu rajikwato umutwe nwara y'umwana wanje yes bajya ngitsoge namba yajishoma twagira caption aje ani njigaruka mu mutwe tanye icomka najandika nango yanga tuyaho sente za transport bazoma jata sente muzirike tukumurugura imodoka ni muri abantu ati ni muri yazihereza abantu twagenda twikayo imyenda twajibona twagaruka twazo mu mbaga twagirya ngamutuma nagumaka umushijugu utwabugana akatembozi nonjingejo akabura kubiha sente akabura kutuyo sente ndikamuterere ubundi ngamu ya mwiga ikindi kintu cyango namuterera namwe yanjura te ataniwe nte twaba munywano we munonga nangwa naguma ni muterera yatandika no kumpa muka pocket money nchiro iskura a second row muntu abanywano kuko kuchumanya hati yantam program yo jankunda heze nze gukora certificate yachi
ya lab science atako batuma tunoba sobutafuna max zo kugira ngo ukore medicine yo kwenda cyangwa hezo kore combination nonja A level then kwaizo funi max nonjizo kutwara campus atkonka batandikira uko tunowakibaza ngana mutebize nembera yesente kuzitarumuka kunyisira basare atatu oshomereka certificate ate sente zo bakabasa kosa kushashura A level wazikoso kajoma certificate no byakwesubiraho no batandikira ukuri tanza kari idea inajibayinga twazomvaka twaina results twagumanta pushing kwenda tuzemura gonangwa tuno to applying shimura gonyo kanda kaza yo gata nyonja kutwara kari konka mutuma ngo ashitazemura go esente zuzarga wagabwa riyo rutaro kunuya ndirika shwa Kampala secondary wantwara Kampala murago wiro butkantu chifuranka chamanu mnonga na hata ne chamanu kan ne chamanu kunga butkatu dia takubasa takatimbagana moto kushweka nsambara ajandi tsoki twagumanta pushing and communicating hati kugaruka chenyuma karo anko wanje yashomera kashonja high school ya heza senya ya mukaga akasingizeho umuziro mu mukazi onkwita kaka akona yo nazara bamuzeye yafu yafire nawe bintu byagenda gese ndazaga wazitaro yakomaho ngaro umcharo mu bakumweta Mrs Betty Katetei azan sister womshija wa manomu unare bitungu mpi wa kashari Nathan hati yaja tunomanya reka kutwara ishomero yica yamureta mbara high school gwe anti yareta anko yamugara yamja tazo ko izina ya 6 hat konkotandike usi yatandika sinya ya 5 mbara high school yakora sinya ya mukaga yabika yamutwara Makerere kose yabi nashoma kanda kujimanya wiro nkanchira umuto yashoma kuya wari umwaka gwa mhiru cyabiro tukucumanya izo barumwe tukicura umushija yije ati sinenji ati bet kwalo babuza mutamja mundukuno ati sinenji abo yahereze kushoma tarahereze umwaka gwa mhiru cyabiro twacumanya yija yata so byaba bityo yarimwe n'umuntu umwe no wabe yicere wayingura umukika yaje yarengura kujya twatandishe kureba diguriro nejo umukika mureba mu amatsiko menshi so urugendo rwero akomaho nawe yatandika kwasoringa nk'abandi so owiro umucumuro kuyaba ayiziromuka agumanazo mukazo gwe kumyamba amerumo atanaguma ingenda nawe akantwara agwa mchara beti nkujana anko ati ninja nanywanda umukazo gwe yamanya zibara muyambuza tukonkashi obiro akanga kandi umchamshanjo tazambiro kubanza tunobiye timbiro kubanza atona sho bunkuruze ngo biro kubanza atondete report yawe naje monetera toke yashangaria amazima oriyo kubanza atatu nomanya atikora hize sinya yakana tinja konjerayo kanyuka byanye biri so turiyo mvaka kandi ndwo musiri na mama wanje izobe iriyo ndiyo nabindinzire Mr. Lev gumoshabi ogumushijo unanimbagambira tukwenda kuzamurago kutwa bintu taha aitwa bintu hinga kwano hinguraho akayo mukazogo nago beti anti beti katete nja atanga kumita anta munna kabantu wanje nobura hata na antu wanje munonga kutwa ndo musi turimo tukayara baho yata atunda bayo kanzi kumuna musi atukumfukayo imbuze baningwa tuzo muri ibyo ambuza ashi nangwaza sikazi izire atokoziruta tinkoza yabo namushanja tunobiyo ntazanzikoze atuziko yirto mantinzikoze atreta yukozirete ntatuzakizira cyashomero atuzirebero tashinti nanchirasum atatu nomanya kwa transport shaiji chino mukona yabo jindo zireti terebe cyo gukora ambuza twankashiwe nonda gukora iki nonda kushoma iki ijuka nawe jantizo beriyo n'umuntu wawe nduza kushoma umwabe mu mwanya gwa arabu certificate murago ntinyonye nda kushoma arabu atazato kugishoma ntinyoni yonkwenda ntinyo mutama gwanje no gukora iki hati mutebeze mboze zo mushijogo
ako yabe nakugambira kuruga kari ati results nzireta cyanga ngari yamaze manzi ko ziri yataza no manya ngendo zo erevu ash erevu kundageze hakora tahuki kuna kubandikire kuna kushika sente zikabura tunazo mukangashitama nkabanga ngo wanje okay atati iwe nonda kushomera nkai kuwa kugira erevu kweno yikwasa ngo ishomero yo buri basobutika utakora ko be no yenda ati akampa options zibiri ntare namba high school mara tinyowe nyo kwenda kutwara ukwe no kwetinka basa ati watafayo at choosing at kugira ngo wanje akagaburwa jimba high school ntinanye ntwara namba high school izobe iryo akaterra munyanya umuto akavuga motoka ija yaragambara ija kashonji owe yamvuga yandwara namba high school twaronda umwanya bagumpereza umwanya yashashura mdoro 50 ya commitment ubwo mukazi hata bampa wiki imwe abana bakabatandishe kushoma bampa wiki imwe yo kwetebekanisa kija ngatandika kushoma na izo ari yo kumurga bavuga mu motoka nija ngacikamo nija natandika kushoma yes yanja sintezi neza state toki akabantu yabe nakora na yabe nakora so nyamushija wanje revuga umushabe namutebeza jataza no manya cyakiri kityo it is very okay akwate bintu tina kujutazo erevo max zikakora ki zikabura mbweno bwatunga umunyambabazi genda kama kwase ushumoto umutuma ubundi ukafunikira uto cyawe nyo burga kare ngantu yenda ko umushaho makongwa muri yanso muza primary nyenda ko pilot ndakuba ki amushaho kwa engineer nyonkanye ndako umushaho tingu mo kuchizira ngachikachitura chindum chakugumamo changumamu no senior 1 senior 2 nicha nakora physics naji biology yatanika kungwa kanje nawo ndatsha biology namugambira njataza no manya jide mwamani je natanika kujika so changuma mchityo nija nashoma A level somseni ya 5 pampa BCM atina kujanga reporting abantu wika abantu bizira bakutsigireho koni zizo bari kubanza kunagira mu kirasi ndebe eba imbasho mu mcubaro tata nasi bansingiri tata nkorishi kangaburwe ninkora jya gurukarica agambira ati cyo kuyaba ko se kitabo cyanje yes ndabura Richard One Sertoma hati abana bamba magizi abe mbakora gurukarica asiniya 5 katisha kunuya changing course orijari BCM ako baba bakusinjiri kati nanya nabere nazo adosi yampindura nakora gurukarica nikoma gurukarica nashanga yuticha wenda tuchasuzani yagabo yabera OG wagumusha berevi ngumshija umushija yes so twakwatagana gurukarica najishuma first time ngajikora nko kuchura kunka kuna ibinta narwo mukirasi nikumuka mwende kateka mathematics hati nija natanga kubuza nakuronda career guidance abuza bano kola agriculture na A-level no wasako bumushaho wabantu banjango hapana ngutichikubasika tkanskira biology na chemistry ngitoko baza kwa mushaho wabantu shime kubaineki mathematics kandi veterinary ngaza na veterinary utini master kujikora naja ntatu mweno bahabe hoki tukangaruki wa mazi ndagaruko mishoga dosi nkamja ndagaruka ina rujire konkande bagaruko mashi kandi obubwire bwagenziri tamikiriyo niyo nazo wadosi namugambira namujira amaju namushobora yatatu no manyo bwire bwagenziri koragura karice bizamu ya tameji nja kweba rozo muri library bakutize bitabo bya math zo mucumu shome math no mushomesa coaching second time jo kore math tyo twakorecho tamu yawe bitabuna twara na ronda teacher kana tushomesa kashonja high school nijuka kana tushomesa math kandi tushomesa na A level math yes tungabe na tushomesa math A level kintu na chetegereza ya aze yanko chinga second time natanga korecho baro so twapushinga along the way there is some issues of physical omukazi wabe nansindikira sente za state zatandika kujomba bichweka zitakwizira ombwire burubu
umbiro rustakwizira umubiro burwo kandi zidahuireyo banasigara yo sente batandika kumbinga byatandika kuteganiza no mushoma kwawo yes bimbera yaguma kari twapushinga kanye class cha kumwita tuna mara aporo na manya aporo nawe yambira umuzire akatubinga ambinga mu class acinshanga hero kandi angumisiriza ankwatira ngambira jatfumura akwitere risho mwe nawe yambira umuzire twapushinga twazumsini ya mukaga tamu yo kubanza hata hotine chiziri buri uwezi bwabura yes bwabura kongo mukazi nja namutera jatati atkano manyi nabe ngoyeto ariri tonga imbere nya sente zikozireki zubuzere zacija nanye binjiro maraka atobwo we no rendete bicwika zozikabura kare ngamna imbere ntahamana ganje buri ubona bambe namugerera mutuma nicereza nama sente zikozireki zanjiri ajanta kanshome mukamara msina haho naho akakora umurimo muhanga akagora ubuzima kandi nje musime nata nakimanya kandi ndigamba kubi twashuma tamwe kubanza yaho twazo mu registeringera ki USE Zambia mehero ha bajyango hati ishika zanje zigumenye sigara yo mbucweka shoma hati mandimba ndokubanje bajyango utari ya zero balance tarukubasa twasa ku registering byanshobera shati nkoriki nateranya mushija wanje mushabere namugamba sente shinanye kantazine ungaje bikunkuzinjizere iryo kanibanje ry'inyuma kashita mwizwe yongerayo zo waza akora ki tumati no ekizo no registering atimano registering anagomba kuzura kore byiza aje tatu no manya aza tukabicira kusinga ibintu bita mbara high school twanduza mu cyumuro twara ibyo byo kwetaga atu aberebera haranje tatu no manya iwe ijane ibintu byabo byona atinte ntukuzironde zoid master mushabe sente tuje tuzironde zoid master umtekereze bizu byanje atoke atana kwa weekend bakamba nje miliyoni mu n'icyo ko bwirubu atana kwa weekend ugende miliyoni mu n'icyo ko jironde ugirete ko registering ato weekend mu yarenga atante batachi ku registering mitingira amazino mu nebu takari nazumuka kashanga mami ngo yabazire karastbon kitati bakayo kanta kwenda kumugambira akoba kayimo sente tuzikozereki tuzuru atanamugambira no muzire ntaseye ko rudo kanu jumanya shikunda mugambire kana nawe nakuma stress no kuzara najanta kanchimeri kashamutu magwanje hato wakukimera iwo no cyo basa konka naje kushireka aza ngo umuntu mukura ndeba areba tata kawashanga kabembe ko taka ukikira nangwa kumwenyaho ninji jantazandije Justin Lihiri okay tubyama izabiri yakora soroho ndobwire mufunda amanya wiki yakwayo ntazabaye bikifiri reka mugambiri namutebeza shara twakora ki nawe byamuza maraka konko we nyine yo gumushabere evi nawe natamagezi hata njata no manya adesente zena nazukwa kugira ngo ujushashuri no tuzikumara yo fizi yo mumiro go misho ezitamwe zagumayo ati yo kwatuma hano gende na mama wawe muzo misho guide master mugambiri bamushobora buri kimwe sente tuzuru konka ibanja ntorumanya ntuje kurushasha bwenu twantushaba chancha baska oyichirize itwe umwana registering aguma turete yetu turabasi mpaka tuzihereze natamezo misho ibanja ry'inyuma burye uburkwasize inyuma tutanda cyara tamezo misho twagenda na mama wanje yes twahituro misho guide master Mr. Twinumjoni Benoni kayabiro mwana wanje agumanye hubo mu office tuwijente nisha ndokampa weekend mwe nisha ntahore biro bishatu toke hatoguno toguno mama wanje tapana nandawize un first born atatu wargawa ndetera sister wawe atejo nensho byoko banze atoriyo no beyango mama wawe ntoguno mama wanje tapana amurebero buto abra kumukubara buringo bwanje
kandi Yes. kuringa jatapana takuzara ndaza nuwe mwene yargo yicereza twashitama twamutekereza mazungo gwe gariyo gija nindiraha mama ngiza hari mberayo nigumire so yaheza yatwicereza ngo registering twakisimira mukama so twatandika twapushinga nashoma atawuje nuzo mutamu yakangaye ya kabiri yes mama yareta imtwara atana yagire tinkamanya tazo mutamu yakashatu aho yareta imtwara nkamakumyana ayabe naziya ntunta kumanya kayishukuru kandi yazire akore nazire bakari yaroni bakaguze bintu dadu wagira ngo akaba nakora ki dada kana abije konka mbwe zitakuruga muji zikazi taruhuza kugira ngo ni mjango akazi na zinyuma kazi taru ya kama mama wanje urugakari tumuma bakiriyo mu makagona yaba nafa ya bintu byanje byo kushuma akana akundo byo bwegese munonga byo kushuma nkibi admission no yaba agenda nanye bakimenga no yaba nkoretera so no yabe nanyangwira namuzei nawe akayanga kuzeyo okay so mbwe no wahumurikana uzo mutamu yawe ya kabiri twagishoma twazo mu yakashatu ya muheru kagataho nicho mutamu ya kabiri nawe mbera yangumera yagumeta umjesende ayishoma nanga bakaba turisa mwene bizubi ya mbera binji urizo bankanda umucaci kashishi no mwazi kashishi hango mwazi gambira mukamizo byanje ndaza no manya cyangenda ujunwe ombwiro obo harumwe bigezo binji aho urigire bigezo byinji mukama yakusya esente tuzawe basarenzo nofuna abantu mbakupushinga tino kunda abase kusima mukama ndakozireki ndamuhira amagara ganje kandi kamwehereza keri Sunday mwe St James Cathedral nyijuka Lord Bishop Sheldon Mwisugwa no yababurire nizoberyo najuno abana bazo mukunshekera kutwagarikire yewe ngabasiniya wone noza kuremwa twakwa wike mwe no kuremwa ase ninkuremwa chinyoti nyomaro tindese tinkoraje ishomero nisingu ninja kuremwa nyo najuno nkare ndusha kuremwa ninza kubasa so baramwira kariyanjira nkonka ishomero kariya musinje gwedini obwire kawijambo funda sente kazasigarayo okizuza konka hariyo inebu ekutegereze kujikora ira kariyanjira nana nabo bakusasiwe bakajya kohereza ruze zito kwija kuzitunga ira kariyanjira ngo wa bishop umugambire bizobi yawe umureberezi wito wankore yes baka mbacira kugira service yo rwakatano no rwakashatu omwazi gumwe namulinda nashaba nabo kali abantu bakuru kanyunaza munashita nashaba nabo amera ko embashora namwiko mu papa nzo mukumuramusya nebyamukama no bumanya atandika gurujura ati yiko tuzo wanje tuganira enjura yagwe amutumate choncho kurebereza kutwara wowe enjure baniya enjura niyo yanyande tujiranga kora kayo tutama tuganira mpaka Joyce mutebeza kurgare tayo kubanza kaya muhiro burcume nko kucyabikiri nko ngaina atandikira kutibyo kwe namushoborere atoke ampurra atoke atugenda shome twaguma wafunakire uyunda bonda musye yampursurwe naba nkomwana we kandi abahunza yo mukambara musye niyo ni shoma twahikomtamu yakajatu uye wa inebo wahika bakabacira kutubinga n'ubwiro bakabambinga ya dead master kanchereza nkabakabambinga nabandi abokazi batugira ngo uwo tahereze senti taro uko bishitamera tukobaza kutamu tukabyashoba ngenda ngarakayo wa bishop wanje mutekereze ngare yaza sumuye bya binandika tinkumanya ngaka typinga message ningwa oyagisindise tinkumanya the next day kuna beninzo mukirasa kashishi
nabwo na headmaster kuza kutaha mu office ye kurwo motoka akana yamanyira yakumanyira wanje ndi nko mutabani atumtabani ojiro wa mukama wanje wantabaza tumukama wawe hashi ati ndebere bishop yansindikira message ati jukana nkanta kumu yagisindishi iyo kano rero na sebo ntinkutabarizze ntukureka mbere nkora iki nanye ninyerwana naho aja twanga it's okay ati nani kuzanza aizo bari okore byizo natyo abaye mbabura y'imtwari 5 babura y'imtwari 10 bakamba bazibira turaze serious day za muherunu batera amasumu mbazironda nkanyonda kubihe bakora ifono bakorera kandi bambanja miliyoni 3 n'imitwaro 85 kandi izo bari hateze kiriyo kunka nkanta ntembo mmene hora ito event korebyizo kandi ujya nkaheza kwa chana nkatamu kandi ushango ni wabandi kandi aboni matching arice shongoro kikugira ngo bagendaje yes nkanje nani mpubo mukono abantu banyamahanga yes kama yanyamba na stamina bye amina manja ndumeno kama kuja kwa somvaka nkazi kora sentences yes exam twabukora hajira mpepe muyaguma ya biology ngashije nayo kaya kunyamura mu bushaho bwatandika kugenda kabatarika gangara tuzashayo kwezuza magita job form tujiza njiza ntizwize kanyuze njya kuremera akinte cinkwenda mukamuna aja kunyamba nincobona max zija kanyi nkora BC yo mukagaruka yimasa baje impereza eri wabe no shomu mchumuro yes ba nakora max 0.6 harma 20 wow zitemba bazamukama ibyakora naja ntaturinde list ya government unfortunately nashanga list ntakoze iki ntaro ate byashobo bakamba komankari 18 actually bakakomari 18 tashatina konkabiki amashomera gandi abikuna mukaga bakabatwara abicyumba bonjero weights munonga kandi performance yanje yase ni yafu ya dekanko zereje konkatira nyambire kumpushinga ine weights zabenze rwomu olevo tuzarampushingije nkamisinga narare bayo 0 something or 1 something zayang za government na kama naija kunyamba ahindije ntaringwa tarandeke nkaremerwa so wakora 17 zawe 17 akurataho ki akaroho campaign ya Mastercard naronda application forms na use unfortunately na utubakora shi tabanyeta ashati nkoreshi na use loan scheme loan scheme eje no yambaza ku ya government adambagarizo kachenyuma kutwaheze tisini ya mukaga tukaheza ibirunka 5 byo ku 12 ibiro 210 byo kukubanza 2019 umushisha kanyu mukayandwaro we yahiyabe nakora kazo ngumusha berevi okay akaina mafamasi ga veterinary nangwa kambiha mukama sasiri njana nataka chimanyaga ati akijambuza no makuvuga pishi tipishi ninjumanya kankani njivuga ko bikubi kimwe n'umwana w'ishomero tuyayishomero kankamba nifugumi ya muzeyi ati ngama muzeyi ntanyenda kwega pishi no ndakwege yenshi nzamugamba atkari agumantira ngamashita nimvuga umujija ngumani mutera tarukanja no makuvuga pishi nte atkari ati nja kutera awonka wiki atarukanja no makuvuga aguma nachikubuza atumjantu nomanya amutuma tatikamute mu science mutera ntaza nomanya ntacharo tari mukikuru takunyendeza ntananda kundoga nguranda koroga yes tabangize ngunanda acha nakurugera nyoti nkumanya tukumanya cyakutega magezi ndukwenda arake kunyanga arache kwiho mucyaro nyoye cyayo kindi yamutuma ayinanje inde gice nafune cyo gukora nshashwe sente zambara high school ibanja rya oria ija yantwara yavuga moto karugambara namurindira ruhumba yajivuga yagisyomuka
shazo mwazi shanka ibiri bazire nkana abagambire twariya ucyaciro yavuga yantwara akazo aho yabe nakora kazo na rusheri nka akanarara kazo kaine pharmacy kazo na rusheri nasimba buri muntu wese za veterinary twaza kazo nashanga yo family yeye umucyara n'abana n'abakozi kanatura na buri musti yaja togu umusi n'umutabano wanje umukazi watashi n'umutabano wa wata amteveza te atoke tuzagutandika banyegesa ijwa n'impezo senya 6 bantu pharmacy batanga kunyegesa good chance in 1 month kana kwasizi ebintu byo basa kumusogo pharmacy nkaguza nka prescribinga akoba kuba kasoma kuyabatamu paying much attention kujya manyiki kugenda mission iki bahinde n'abashawe barumuni mbahuza so nkana manyire prices embazi buri cyuma kwasa kumusiga mbakagenda nko kwinyuma ngasigara mukaguza so ija yanje ataza atinya abakozi abanje ati mbashashe mtoro 20 okay ataza niyo nkwenda ko mtama 20 zona ntinkazanga atkare atkonga atinyenda kubuza nzikubikire narumenze kuhereza nateka tekumbo ashi nakataka tego ashaka cyanda kuzimbikira abandi kenazo bashashura bakazitwara abwenkiza njye kuzimpereza ajantaza no manya nti ndiyo mvaka ndino matchi neibanja lya ziri milioni 8.85 tumene sento tazimpa takwati ni chinkwenda gura ndiyo kumuzimbikire vaka iraze kwera nkaba nahereze ichweka cha milioni 8.85 tuzitwara tushashura atikari abagambira abaduka ticara inde cyo namchumuhereze kuba tinkumuha mushara umukabaje kibayenda muzumuhereze ntasindike ija yangura nesumu nadanka kola business binavuga na bantu arumfield banyureka bakastoma natanaka kuzeyo nyenga nkatware mbazi yanyigesa motoka natanaka kujya na Winfield na kwase nanye bakubasa kumtuma nyenga vaka yawejo vaka munora kanjese ibintu binji kumuzira so nakora nawe obuye bokumurika bwije nige binabindu mbyo kwa applyinga bya Mastercard loan scheme namyambe taga sente yes twari 5 transport so ku wa chairman zona kazi impereza kunaje kubara munashanga vaka binayagiye kuira kakosa miliyoni nk'ibiri ombinte byo kwa applyinga byo kurunda kutora yes kandi sente zo nashanga zitakubasa na kwika zikucira eziyabe naza kuba nampereza nakushashura kwezi tukari hata jatu nomanya ateka tumurike turinde loan scheme tukari konkana guma in touch nano umureberezo witu bishop mutima kumanyisha kugenda misho atizo barumwe shijoga jateka tumutayayire tumtekereze tokamanya ati n'ubundi tumushabe akasenta kutubeta bisyo tutakakasha shuri banje aruberriyo tukakose tu reporting university tukari twazayo ya appointment izo barumwe twazayo wetu amutayayira atikari ebi yakoze nako kumanya akazomu akanjangwa akazomu WhatsApp group ya Old Boys Rw'Amagara School yabatekereza amushije bamwe honorable Michael Tsime wiro bakari MP Rw'Amagara municipality takabiri city yes yajato mwana mumbi nyawa indari Bishop Anterizo barumwe taza no manya ati nkurondira kantu uko applyinga yes offices za foundation ziri mu town is it kuno ya ahinereri ningai nikamukuzi atozitwareyo yes kari na applyinga na twara nashanga msekretari na bumuhereza kimkarizo barumwe amashanyarazi ngataro mu rakazo sumuzo no mu rugwaho kuno ya obukoro kazo nganda kazo ndukora nukutwa no mushijogo wa foundation ni banshot listinga niyo bacuza injire nyoko otyo omwakogo akaruho nabandi abayimbatandika abandi bakuheza Michael yajata de kanshomese doctor kati
izo bari secretary yasiba rukundo n'amashanyarazi gatara amasumgar off yazambara high school batere sumuzo mukana zo zabura za muzeyi zabura za mami zabura ati batera omukazi uri wabe nashashurira Aunt Betty kabagabwe bine contacts ze yes kurugamba high school yes wayagiye kuntera isumuzo kazagarishiriho anja tora intinda kaza ati shahiji temba motoka mbakwenda ozimbara mbakwenda nangu anja temba kwenda mbara high school ntoke nawe shahiji temba motoka kuna eventa kikiribanda agaraka ntera atwahikaye mugambere atatu motoka jirigemu atabantu benda enamba yawe yesumu mbere namba yanje yesumu nanachi na password okay ash password yachi atiwe tero mukazi wogunugu yabari weshemwe nkutremu kachemnywana wetu disane ariyo nataganirira binji hitwatandikira nibyo binji munonga ibirahanga base kuba namukorera kuruga hanso primary yagumze mu yazo secondary hatariyo natwizira naturetero kuyabase kuba natunga abamukwatira ntwenda kumanya university kazayata Katanchum Foundation yoweshemwe honorable Tsime Michael narnahande byona naje kubitugamba yagwanyuma y'icishunguri iki abo kuba yagabwa kishabiri mbwenu twatachi muherizo bundu ntuba twamuriye mwezamanya reka tukitere ntujagarakana tugambira okuyajo iningire campus cyashongoro kirunje cyo
kurwo mucyara best Emily embera yense nukweri naburizeho mujano wanje disa naha omjenje utwataye somo buziguri izuba ndabwe nci wanshabike shongure iki ariho ebiyanganiriro muri ebyo ni byevi ebiyari naceyaringiraho obutwanziza kuzomuka humuro mwe bare munonga abariyo mbatukora tara YouTube kandi kimurukora nechamana munonga ntabasima stene bugarukira munonga wishe mu Brighton msima icyintariyo nacu kwatara cyumwe munonga mwongere commentinga ahabwizoberi comments ntuja kubantu rushoma za WhatsApp yite ya radio mwija kutsasirira zote zabaho konka amasomo tuja kubantu gakira nezindi maybe zirareto mukone zindi messages nazo tuja kubantu rushoma konke za YouTube comments zo tuja kubantu zitungaje munonga echo shongore kigendere cyumwe owa penwa hereza mugoha okurga Dubai ariyo aturikize kana atreba utaramkiza abana bagenzi babo inoko mwe bari kazana by the utabana bonkariyo nabantu bakuru ntabashabira kandi bendeze birungi byonko kwa heru mukama benwe abarindirayo muzukore sente muzireto mu Uganda mutungure byanga byanyu nehangariya nyabo kwa nkibakira cyukuru munonga namakaganyu ariye bye murukora kigendere cyumwa Reverend tugwimize mu Kenneth chaprina bwana mbesini ya secondary school taramkize abadikoni weshe mwe Venerable Reverend Canon amwine Dennis Kizinduka abakuristayo banombe mwe bare kubayo kigendere cyumwe owo mushaho nansa twatse Adias okurugara kino nere center 4 mwe bare kubayo nabantu bacu noni mbwenu twagaruka mu shaha yitu ya muheru kandi nkuru munonga ekintu ija kubantu mbuza campus yo ka joining ota yanatagambira kuyabe navuye ntwenda kumanye basara kajihangaye no wa mukwatsara mukono munyambabazi de tuje ntubanga bangura nakwakira munywano wanje Disan yabara muteye cancer program so tukuzomuka humuro yes twatwahika ahi antu wanje Betty yongera hiraka kace twatwahika antu wanje Betty katete yanterire sumu atamasomo gaho gasibire gataruho atkana bakwenda bakuronda atumwe ntembo zimbara naje temba motoka ntukubara yo kace kushikibanda nukurga kazo ajataza motoka bojerjeremu ate chamane cyabakwenda banjangu wenda kuyo password yawe na registration number kujerra admission form na enamba yawe yesomo eyo kwenda kozesa tashe kwenda kozesa nka ati yote rugo mukazi na ija kushobora binja ati nambe yampire nshangiria ya secretary wa Sime Foundation so mutera anja to sibire ngaye sumu yongme ninjironda tona lebo yananda kushashura fees yawe tuition yawe atwakuronda wabura tuition yanje ate tuition yanje atakandi kawashabiri te ntamukama simu atati nani kushabiki neki abinsha bamba mugambira nkana funde admission ya private kurugara imbara university so omukasuringa ebyo natukurondo kutora atandike admission kaya biri we yes ready abo kumanya bya university manya buru student na ine poto yeye aine details yeye waza kushashura nika nambe yo kugeneratinga kuruga potejo buri mwana ine account yawe university so ine details zo ine kozesa kugira ngo zigumeze yeza so byo mukazi byabe nayenda buri kimwe cyona nkibankiri twa kujaze kushashura so mbumuhereza agenda center shashura za semester yo kubanza utyo kija ngo mgigana nataho mu campus nashashwe sente za huiri center ya shashura nasima mukama yes nija semester yo kubanza najitandika najishoma aza amtamana kumanja mwenu ngavuga nyapala inje loan scheme kagumenta jiribire jiyaraberemu ndende ebyo ubuntu kamanye jikagira yashikora ki erema unfortunately I don't know if it is also fortunately a list ya loan scheme shagizari ganje nabutakozire ki detaru janta mukama webari ati mwenu gogarra haruguru yes ahwa kuntafundika scholarship aka naninza gukora ki campus nanjirga munagitandikire
njante mwenu tine kikubaho kitine enshonga abo cyabo kama ino kwakora ibintu bye birayenzere buyambe wanje kubira bizo mu honorable Tsimi reka ngo mirariye cyo nsime mukama nashoma twaza mu cyumuro bagawambaza umukutera ubururu bwatamu indijo ejije ya 2021 ageze tukatandika 2019 2020 is primaries 2021 general elections so primaries unfortunately bakorachi bamsinga nkija ubururu nkaburunda bandi gomosha bere bona bintu wana no mucumuro nkanzayo okanotekwa kuburonda abo kubaka akorera cyangwa mnoga kija meetings nazamu twaronda ubururu bati ibyarjiremo twasingwa amtamana jantona sho twasingwa hona foundation negumizamo tumukamo berevi ngoko nashiteka teche nko cyabiri foundation yakora ki yagishinga konka yangira mushana yanje ataza no kirebo kuziri no itegereza senta imbe ninzi hano no hareba mbwenu ati yo gumza mushumi tukamanya afuna ene support ninje kwereza tungana byo kubera yange nabwo noba nokireba kana kisimira mukama akubona mwishu fizi yeko yabitaronka inda campus university nkanta kugezamo nobura hati tuganira WhatsApp tugani turi abanywanyi tinamujitse bicho which is very very good natandika nazo semester omwaka gwa kabiri semester ya kabiri turi mu hago kubanza bakamusinga turi umucumu cha semester yo kubanza so watandika semester ya kabiri ntine support kanyine mwa esubi yo kujya unabasa gukora ki abundi kugira iki yakora ho kugira ko yata yes ntandika shoma ibintu byashoba tubiyayanga agwani mutera agmananje ati kantizo turonde turebe amirwa byo na sente zabura ajanta shate nakora ki uri mu semester yawe ya kabiri konkana naguma ndi touch no mushiju na intura nawe akomwina kambira nkumuzira akari yo muzire wawe indeed yes yajataza no manya otati niwe shuma ntuza kugezaho ati yo shuma n'ubwo ko gatanu no kutandika mande bizamu yo shuma nuza kore Zambia nje nakwamiza atechanta mwamani nashoma kujya ka businessman senta katenze kuzimpa ngashashura kare aja nkaze keze benze kora ngashashura rwa mukaga shahitano akanje ati banka nzikinga shamushanga ati gendo shashuri yandagira ina hire senta mutawu no makatarumo nazi yayo nashashura nakore bizamu nakisimira mukama kandi nyonja kumusima amina so ya wakorebye Zambia yawe ibigezo byawe by'umwaka ugukubanza naguheza koraje nangwa yes twazo umwaka gwa kabiri yanje ati ntuzaguma ntupushinga nturundo byambi konkaye butakarebikire yoba nosho akangambe ikigambo kanje ati noza kushuma at all costs atobaba hoci notekwa kushuma kama yaguma chikomero yo huriri notekwa kushuma hizi tukari nashuma sente yashashura mahago akabiri yashashura sente semusa yo kubanza yashashura zahwayo na function of fees yes burchumu azubwo matinka gambya inabe ni intura tamu semester yo kubanza ngabani intura kateti yes akije yandondera enju yes yanshashura renti inabe ntakumanya ija yangamba naze inabyamo kasente atwe yatandikire kushashura fees yaja tati ndikatonda hora beno tura eza kubenzo mu rent tuzongire nkai tuition ine anto wanje murharo anto Miriam levi yangu rakagari nigishagara kanje kino ko kozesa nkanka vuga nzo murharo njashuma ngaruka yo mwazi nda bagwa kabiri gurana ugukubanza second semester mwagwa kabiri ngona gwahwa no gwa kashatu gwabe ngutandika nce ya gari yanje kakwaje mu hagwa kashatu arukushashura fizi welfare ya buri kimwe cyona omushaho koko mu hagwa kashatu kugera karicura mu kweri numuzo kweta clinical rounds
mu rugambiro by'ekirasi mwene bicendera obwire bungi mumara n'abarwiri kwe kwataramu nashanga demanding munonga tukora duties echuru wiki yo kubanza najimara ndukutaho muri haro ngampuka ushahi nazechuru akashenja ncherirwe mukabanja mwana nga cheriske what evya janomanya katuronde njo mutaso village bino haguma notura aguma shashora renti shashora fees shashora byo kuriya buri cyo gorevi nashuma mwagwa kashatu gwahwa atukuna bindi aho hajiro wan jataza organization bakweta test for Uganda Tertiary Education Scholarship Trust ati applying atokamanya na applying ibya mukama ba shortlisting kandi umko wa anti mu weekend ke ka Saturday ndi mukarumu kanje ngweje jiri nkambyami ndimpuresumu yagamba sakuri bindi rye nambansi njakira banje ngo ka applying mu test for Uganda nte to shortlisting ngaza twine sente zona zkwemahira nko kuba borishabiri twine yeshweka mboye no kitwara na bakambuza utindia tine chine rero ngutine heshweka yes no kitwara na no yenda fees yona ikibazo cyangu mere cyo manya ntatishi kishira bene cyo cyuruho yes amutuma gwanje yes nyenda tuition yona akabati nyine buya to jin kandi naje kinarebere tintanda cyari yecho icyo cyuruho kwashuna kugira ngo nince bakazihereza ariko basa kweyongerera na jantere kandi cyaraho numwanyamba munonga akuboro ditine kinyine so bampereza bagamba mpa hafu niba kunyongera uburyo izabenze yongera zikuburaho sente zibaye mampesa zikazikwata semester yo kubanza yonka then semester ya karushanga zona zikuburaho Mr. Leva shashura nibyo kuriya naho kurara byo nabyo so nobura hati nuko kiri okay rwagataho nijana na wa korogwaka wa joining gwakana nazo mugwakana orukushashurwa kiri ekitongore bakumpe chweka then nkeyongerera okay, Mr. Leva yes harantu wanje mameta antidokas natola Kampala na wija namuganira kayiziro wa anta umuri haro namutebeza burchimwe cyatumenanye n'inguma ko kindakoresha ekindi kubaza so nko nagumenyisho manti ogwakana ngushomere reba ndo naguheza konka izo barkar bushesha nubura hati bushesha utarushuwa kizubire ho naranche n'icyo bona neba cyaciriruho yatkonko bunyine fize bugumangwero nubunda arari kwe kasto china magara izo bandi kushanga niza chapata zitaru konke cyama namagara mukamatukumere yanyamba ndonde herese umwero internet yererwa ushanga muheru ni fanarandri na wakambero wembabazi nyo mukama byanje mwe ntinkumanya abantu bona binkwika uno bambera abantu barunje munonga yes mwe ninyoha tinkujya unyenye landlord mbamweto landlady mbamweta landlady okay mweta misezi mukasa naturanya mitango kwe kunkata kubera nitwe nayibari bambe nawo kugumiseriza mwe semester ni wanda kamina chikumi konkamera izi kwijira nzumuhereza kibazitize nabwo tubiriye kutora abandoringa yes na wambere umuntu murunje so nukwenda kushomantyo mwaka kanango hereze ibiro bibiri okwikumi nzo mwaka gwa gatanu kandi ndushuwa mu kameke yatandikire yes natekwa kucheza Rw'Amagara rwanje rwo kushoma sofa inahika eshaheji kuna abagambira mu mwaka wa kashatu ko kwihikamuzo mu clinical rounds mu mwaka gwa kana no mu clinic specials yes so nuwabi nkadokta nurinze gwa katano bakakora byamwe bwabe washomere bakakwesha papuro kashora ekiro kumenyiza ngo bwende just no mwaka gumwe gusigire so naza umurharo mission hospital nabashaba na jantatishi tempana izo mwaka gwa kanyizo mu gwa katano abaje mutakuncheza nkabandi yani ku volunteeringa kandi practicing nkonja skills zanje nkeke ubukogo bukeyongera nebinkumanya reading ka practicing ebintakumanya nkabiega bajangu it's okay yes eba Dr. Beckson kala abahurchirize Dr. Beckson tayibwa yes nambwe nanyuma yazembe ndonko zindiro shanke director so ndoni practicing volunteering yes fikakagara kanje komoraro chapa omwazi ntaha nzo mutaso village byamande bwashisha so nkoko Ibrahanga kora nani ndeba disani ebintu byene byanatara mwe kwako bari aho ari mu jamo kanje te jamo ayinekero hwawe cyakwata
hargayo umunyambabazi agira uko yamukorera mbwe n'abantu sitekwa kuba ari kugonayizinga mnonga kandi basima tene bwarekero nsima owishimwe live wamwita live gumoshabi wabona kazo nango wabona za rwisinjo konkemera umuyiminje nagikorera kazo mukama kikwera umugisha sibo abo kuba nahenda ngo mbasime karubundi nterira kwebwa mwe bare kwatara abana nkaba mwe bare kugirira abantu imbabazi ni inshunga bwinji edisani arwaha kandi mwe birahanga kora mwe nshiwe okusima konka nkambeho za radio negeshani maba muterera amasomo nsima tatete umuranga kandi umureberezo witabo ubureberezo bwankore ubwo nuko kwayusere na kwataraho benji munonga mwene ranga kwereza ubushoborezo nkobo ukaba umureberezi kandi ukaba umunyambabazi ukaba umuzire wabona na nintera kashano ko yakwetsere obwana utagambira ubwenjero bwegwa akendera kutoyirowe okaza kunywa ka juice ni ukahindira umugambire byawe akakwataraho wakireba mbara high school ko takuja kujibaza kuyabaye atarango arabiro mureberezo wetu akakwera cyangwa mnonga okuzambara okukora bigizo byawe kandi simo mcyaro ria beti erinde nimbasa kwa ndar kwa taje kunka ntumsima mnonga boko nakakora cyangwa mnonga kuzambara high school ahabwe sente za state abandi nabazitunga mbafa abanyabuzari babo konkimo mukamutende buzari mbwene ntumsima tene bugarikiro weshimwe beti ahora mukama kikwera umugisha nsima abo bona bashomesa kurga kashonji ababemba manye byawo byona omushomesori wakuterera toma nawe ntumurukogonizinga mnonga nsima bashomesa baba kwitirerisha hambara high school wanje naroho umuntu unkwenda kurukogonizinga atakanyeba nango hati bakampromotinga ya bakanun Rwanda kanun asaf ka bacenga ambe iromuzire ombintu bya Christ nango shinga urizo bana sinjava sezurizo mwena nkwatira mu rugendo na ndeberera ngo mwana no ndiyaho nteranga kasumu endisa nati sizobero ineranshi nibyo kuzabuzo yasinika wongo cyo mutware cyeta mwenu nawanyambere munonga buzo umuntu urukunda abantu munonga kandi urukwegara hanze ntumsima munonga wishe muri Rwanda kano nasafika bacinga no mcyara wa na family mukama kibahira umugisha nabo bona mbwene mazima tukabagamba ngo twatwayibwa no wishemwe honorable Michael yitsime wabere umunyishengero abwambara obwiro bwekera municipality atanumbarra city bakajibaganiza mu araho honorable mwene mpakoro bajoro rwambarra city south honorable Rukari Robert abwambara nokoko konka ebyaranga konka ntumsima mnonga nayo bare okutekateka abana bakataho foundation ejo mbwenu ituturi mbyo butegeje kunga nsitekwa kumusima abamwenu bazayo bambe nebyo tubakobitekatekaho nabafaha abantu babo bonka narumwe ahamaka gabo kwatara abana nkabo tubakobitekatekaho honorable Tsime Mike ahori twakusima abanyabuzare barumwe mu mbarambeje kumugambira ni mabwire bunje nawe nabara kampara kunka yarumwe mu makaje twamusima okay ngwenu ecesho ngurece nabo wishemwe disani yakinshaba nziza kuchita intuition shoma messages za WhatsApp nazo zabaho abwemba bazaranga comments za YouTube ziruhani nyinji munonga abasuma abantu baruha bastegerize ngutubakire konka ntuje ku bantu bakwata humwena abo kwa ninshonga bwinji program yegero owishemwe Reverend Justus mberokora ryaha kandi weje ibembere omujinyi wetu aho twatayiza mwabazi gwerizoba ecesho ngoreki cyakiri cikuru munongo kurgo wa Julius Muhozo mbari umutendeka wakatama njija ngo rahanga kandi oshe mudisano yakishaba
bihindutse ebyayo kabigezaho gonka byabura na kimwe kibyanyamba aho nuho nshabira ngo mpamani gawe nzingure bikemo kandi uko kikozire we bari mukamatata n'insimba ekumbe yebe yabeire ntabikiro kagitaburamo stande haruho bakirundana ngo agaruca kishuke ekikukundira cyenda kubishuko kwatsa mbyeshumba aho nuho kimanyiro mu mazima buzima ko Yesu nonkunda niba nsinguze rukumire kukusima kikire nikushabane bindi byaba biziro mpatse mbyeshumbe nikushabonca cyo nyamezereze akubona iruhanga toryanguzi tokukwera rubashuko kwa bense babitwaza abenso bundi babijwanza mutima rwango n'ubugobya babitabura birugamo rutaru ubo mawe ntibahana ocondoze amagenda n'amagaruko nyore cyaharukubi ngende isenge ndegeneye wendeyine nkorera uri ruhanga utakuzanisiwa wendo ryanga kana kwegaruka mutaribura kwiga hakifubiro cye uri ruhanga uri kusasira wendo ryete isajya kegaruka mutaribura kusasirwa n'icumurobye gutekateka biganja byawe gufumurwa ngunzumwe nyeteka aho tugwena ubuzima nyowe ryagusimanda uryo mugega w'imbabazi nkwatsa ngambira abantu aba bakimanye bahunjo mu rugo kiniga cyawe ikirize bajumwe aha izuba ry'ikimigeco nyuma abagome barimanya bakisinirire byakonka bambi batakine cyakora hari abaho gushunganwa no kwemanguruka yemwe bantumwe ibyasherekiwe byonda biryashururwa byeyanike bimanywe abari kwita abana bari kugira ngo Yesu utabimanya nabahe izuba ry'ikinigeco nibo baryorekwa abamwe inezente nyingi babuziraho kuzita mu mwanya bwo gusima wazibaheire bazo mu bana be sitana kabaragira kwite ncuke nibazitemaho imitwe bagito mu misinge y'ebyombeko byabo ngumawe n'ibiguma muhurire sayansi y'obushema sitane yabateiremu eshagama no kuguma kw'ecyombeko bikabuganira hi nabone bayimuka bajwara banigizo barebo begomba kuna hashagama n'ejyo mutwe yezo ncuke nuho batungami ni ruhanga Bible Radio 93.2 FM Rw'Amagara mu Bwishyuye wendo ryanga kana kwegaruka mutaribura kwiga hakifubiro cye ni ruhanga uri kusasira wendo ryete isajya kegaruka mutaribura kusasirwa n'icumurobye izuba rya mukamari ryahika baye mu kire kimwe incuke ziryo mu meisho ga Yesu mukamazo nizibanika utazeta kote zo koreza mwe bushoboka singo kargayo ikikwatengesa bujuruzi bundo bw'incuke numara bija kubamanyisa ngo bunu bwo bunakubete ise bajumwe batabanka kanyogombe ngurugo mucore tereka bakiteme bakikitema eti tubaka kitekere ninyija kurugamu omururo gwakabagifundikire takibasa kurugamu teka ryo mu maisho ga mukamo ryawo noganya osingirwa rubanjo tegereze kifubiro rwiguga ni ruhanga utakuzanisiwa wendo ryanga kana kwegaruka mutaribura kwiga hakifubiro cye ni ruhanga uri kusasira wendo ryete isajya kegaruka mutaribura kusasirwa bicumurobye Yes, cyashongoro kirungiye cyo kurwa wa Julius umuhozo mbari umutendeke. Owishe mwedesa nwe acinshaba kandi nyese gangu cyakushemeza na family. Mama ari yaturikize na daddy. Oh, that's good.
Okay, mwe bari munonga abaroho kandi abaturikizi cyo mu rukorane cy'abantu munonga mukama kibahera umugisha messages ziriyaha ni nyinji munonga konka ntaka shomire messages zi no kwakira amasomo ninye nagutoje ni sedakika 5 zonka disani ninza kubuze cyubuzo nangutebekanisize buzi 10 konka nabishara nabicendeza byawe buzo mushavu no kungaruka mu ombwire buke munongo butwine tukareba ngo nabyo abantahiro kubamanya ebru kufara disani orabire ombintu binje mwembe ku stressinga ebindi nibukuteganisa school fees nzubura nibakubinga omwe norunda okugaruka no kubaho no kurya no kunywa no kujwara naho kurara bukuteganisa obasizo tugumza mu rukora jo tunkoko rukora kurgo primary mpaka university yabara mutebekanisa program tinkwenda kugira ngo ndi special ninganye no kunkutana abandi konka nyowe nobura hati ninkigamba kandi nyongera kucyamisiriza nimpamya ngo okujunwa kare kagendera umushana patience kugumisiriza emico mirungi nyowe kureta bakambingaga ishomero mwishe bambinjire kitinyomaro tintemba fence tindwana ninja emico mirungi okujunwa nana okorobera abantu nibyo binte basize ku ntambuzo tebirwe okugumisariza aho nayo nkuburizo mukozi zona abunchi wayinzire ngo zo kushoma ubushaho koko nabagambira mu kutandika karaga kare cyo cyanje kiri cyo kushoma ubushaho one aho kugera reason is one aho kugera chikanza mukare kuba yabamba tubuzo mu primary what do you want to become a pilot a engineer mukagabanya ndako bomushaho yes ikindi kunisha along the way hari ikinte kizire kikabaho ikina ntabagambire cyakitanyebere konka maybe I can say it barumuna banje ndi umuntu atakurwara munonga barumuna banje bakabakira kurwara munonga no yakobo mukade wanje kacira kurwara munonga emishwija bazomarwaro bamarayo ebironka bishatu kujyana first born nyina abe nsigaro muka karebereka mwenu nagumana nyebuza ati omucyari iki tarumushaho wena tine nansi nango utukumanyamo abinji bari obuserika shonji na rubindo mutawuni mwina ngo kwa muka clinic hihi abantu bakubata baragurira hihi kikahweraho mwakuja bazokwezambara rubindi bamara yusande emene kagumana impendero muka agent mwe mukama ko wakungwasa nkashoma ubushaho ko kuntuwa nincenda nkaheza nkata hunkirwa ruhiho bo mucyaro mutawuni yahihi nkaragurira abantu bona abo akurwara umwe bakareka kuzahare bakasiga amakagabo kandi warazikareka kubateganisa munonga ikindi kuna birendi omuchumuro cha ya 1 ndi campus mama wanje akafuna stroke abaturikize imabinje numujimanya abatakujimanya nindwara kwateka kushanyaraza bombe rubona obyakwate streka chombi konka mama wanje bekamkwata urubaje rubona rwaburi kurga mutwe mpaka abinjeri twazo tukamuleta irwara aho refaru tukumanye cyabireho baka investigatinga tine koze ibarebero oyireho bajya gushanekera stress asitayoboza stress yikaraganka konka tuyijuka ngo ubwo nwaye basinjire mayiko obururu bo musinjire twajya gushanaho akahira rikirire abo kwerarikira biri kugera twakora sahuji konka mukama katuyamba yakizubwa okay mirimo hata nakora mice uko stokagaruka ho kuko wabirori konka at least akaterera haza kuna bindi yo mwirwa room akugira nkana atancire kushoma ndi muhago kubanza
abashaho kuba ibijamba cyane taza ndiyo mwejuwani shomo ushaho wenda kwenda mbabura ibingi at least bayambe meme wanje nkana funde ndiyo umuntu arakunda kora abanywana munonga kugire mukago shushura nyine mukago minji uko kundebera umwana n'umuntu n'umukuru n'umukazi bona n'ububeni imbanywana so ndiyo muhago kubanza kana ko zira abanywana babashaho abahereze no kwezi so barwana mzere wawe bakabija barwana meme wanje mu weekend bakaba batisibuire that's good so ibintu byo nabize building up na I have to make sure I make my dream come true with God. Hata uwangaruka mu kibuzo cyanje ahifeshe nanye ndakubuze kindi noje ngo noje kozinga ine impact mu community yawe impact yonete kwa kubaho mukama abitire nk'umukono ikindi cye yatandikire nyorekere iro kureba ngo abantu nimangu hatu bacyaro bunga ibyo bwawe ibyo bwana ngati nakuze ihangariona nensi yona neja kwetaga ki services zanje no kuyamba barwire bona ori mu sector y'Amagara no reba ngo sector y'Amagara ejine burwa mbintu bihe twakubasa kuongera mu nar government byakubasa kuongeramo okwenda ngo umuntu waburije akagira cyangwa umunongo cyagasurwa y'Amagara ebyo kureba ngo utabukaterereje so mu Uganda twatene by'Amagara endware nyingi ezikuteganisa abanya-Uganda n'endware zikwirindwa za mishwija ibirukano endware nyingi no uzakubaza sirimu n'izindi no uzakubaza za shukari zimwe wasa kuzirinda ukore exercise endware nyingi nizijaho abo kugira ngo abantu bashomesibwe exactly kwantu zo medical camp soko ubwahwiro twaturiyo mu medical camp ya AMDA ne organizing wanko diocese twaturiyo ko muri Banda tukareba barwire bakushiko mu mutwaro shana ushanga ubuntu iyo ati kugira ngo ino obushomero hor kubereye hor kumanya bino ka basic knowledge hano kare kare akantu ko bikonko shanga umuntu atakora ki atakumukwashimiye kubana nayirinda ushanga umuntu nakinywa mizi mabisi wenu nja abantu bitu enyomoko ndwitaga kubegesa government yongere mu amani ine kongera amani umukurwanisa sensitizing tukirinde ndwara zitakabireho abakozi kubazabireho ubumwe ushanga ikiruhi cy'amani nuko ragurira mu kamakakiza kandi na cost ushanga ukushohoza amuntu mu rwire nkawe na family na government akoni ibintu binjeniye ko teko marware ibyo membazi ushanga ushohoza y'abanyinji kandi andware zitwako bintu wirinda umuntu atakafunde so far wa encountering any challenge ukuyano utandika kosi ya weji kushoma kwawo ku related na byori no shome ibyo bushaho bwawo ukagira tukonka kan naboko namanyere nkareka kose jikanosha yanda ku haine byo kubwana mu mukareba ubushaho bwawo bugumiri nkaburcumwe nk'umunsi wo mburcumu bagira ngo cyoro bine cyo takora kugira ngo iyo rubi kandi kugira ngo yegumire kureka burcumwe ncyakine cyarengeza zo kwikoka ukabugana mwomwe kako kunanagambira abugumiseriza byabirumbice bike konkate by'amaniro yari o myaka 5 kuzari komeno yereba nkahidisana o myaka 5 kuzari 10 nyoni ncara ebintu byanje utabirebera hari mununga akaba ni mangu burcumwe mukamano wako bakitiye yes konkani ntekateko mu myaka 5 kuzari 10 cyo kubanza ninja ko banahereze kushoma nabiri certified practitioner ndukora aina bini nkora ntonda kuhamanya konkani manyango myaka 5 kusyari 10 ninja ko bani nyamba omuntu wa burijo ombinte bikwatene by'Amagara noreba ho intanso ahar doctor omurokore oyishirizeranga Yesu Kristo kuba umujuno w'Amagara je no gota kajundwe bona nabashaho konka ubwo mushijo nkutura nawe ubunkweta nkomuzire wanje levuga umushabe nangwa ko nishe mwe byanje mukamano tuwe nabukora shanga ryo mushata kunyomaro atakugira umuntu ari simple kire ko mwazi nkaka abantu abine sente nazaka ka hotel anywa twari bata konka utakunyo akacira kungambera ati nkwendo umushaho kunyomaro ndaze cyo kwendeze mpango umyaga gwashitira hansi mukajino kari namaro watingamanye azo mukunja ati norabashaho bamwe abinji kuba atanywireho na just nkora operation tinko zate bwo kushemezo umuntu
konka nyo ningira ngo entano seriho no mu kutukeyaringira abarwiri hari okutamba okuragurana no kukeyaringa ndibaza ko yabashaho babiri badoretere omurwiro omwe nari babiri bakushana sendwara konka oragurira umuntu inobwenge imbazireho muragurira kiri konka umuntu ko akurga akahurira satisfied ko amukeyaringira obwiro bwamuhereza attention ye wamuhereza amanya bamwe bene mugamba kubi umwagano mwinji ati noreba kutkuba ntoragurira omuntu ntumurebe mu dimensions ishatu omubiro kwayemerire ombongo psychologically socially hakurga then na spiritually haza spiritual aspect ejo abantu abinji bijabaji no waringa akuba no shanga ogwariyo mu kristayo ogu ariyo musalamu ayenda gwerembaje ogwariyo mu katoliki ogwari bona gaini aba SDA hata umuntu nayi n'inchariza yo kwa kuteka abintu kugira inchariza yeye ibintu byakumana na culture yarjiremu kunga ko buri umuntu ujundu uri mushahajundwe umuntu numwiceza nko kwari umuhandoringo nko kwari omanyango inchariza ye ni yejo hakuba nukukungwa kwicariza atyo twena twicezo mu rahango umwe kunga wa ine byakwa na believe injira so umuntu no caringira utamjudgingira spiritual aspect kandi ushanga yaba satisfied na nekindi umuntu murokore naguma ari umurokore ntanso nko kwagamba nebero ndi bari mnonga mukama no kujuna ekibuzo cyanje second last question noreba abana bari yo kweminyeto bari yo mashomero bari yo struggling aro abajwe mu primary kandi abana baturikiza muntu we na hata n'amasomo baenda no hora barabamo batunga umugisha aba secondary bari yo abari ya university bari yo nabanda bakina umugisha gwo kushoma bushaho nko buriyo no shoma no batera muranga cyabamwe bene baya sendijo ibyo shino komora no zumbushaho no basa ijimi yako ryaje basa nkebyo no bahabura cyo babuze bwawe iwe nko wabyiremo okwenda go myeto gori yahera kagira ikihamo ne myeto mutahiyanje horchirize n'abatahorchirize numbasa kugambira abahorchirize mbasa kugambira abatahorchirize abakiriyo mbyaro mbasa kugambira abakiriyo ishomero ejibaya stekabura mu waba noshoma kukuna nagambe challenge zazirumu abo kugira ngo zimwe no wazerebire narezindo passive nje kujya bakugambire just the rumors tare chinte kigumere kandi tare chinte cyorobi konka iyo nkoko cyapproachinga iyo nko muntu na patience yawe niye kumataringa obushaho utubugumere nuko sinke zindi no muntu akushoma business ntwantu bareba hari nushanga na byati bintu byanjire completely ore naratubyo atubugumere iyo notegate yangu nibyo byorobi we nakujya konka no shaha kirimo uko wanyu so burchumwe uko no kitaho passion ukukunda no muntu magumwe ebintu byona nubukora kurugero ko wabya approaching tawo kintu cyugume tawo kintu cyoro konkiwe wicereza mukama ukaba patient ukagumisiriza ukatamwa amano ukashoma ukaburecerere cyo kwenda utekwa kwikaba hanguze eminyeto n'intekateka ngo ayine mwatungamu ndikikuru mnonga ecyamuhere turkuza kwakira messages n'amasomo oweshe mwe disan ni kintu cye kitaro kwebo mu magara gawe standike n'ekibi ekibi kwihanobaho nahi wahika hati mwene bibi kanu byinshi ya mucyo mwece urukujyo tkonka bintu bakansasa konke kikantegana samununga ibindi nganja konda mucime nkuko wangambira yes nyowe izoba eri mpakinga ebintu byanje ndikurugo muri high school ndukutaha ntine hopes zo kujya mbasa garuka kuza mu rengo rundi bantumire sente ntakuzireba ntakumanya yes izo barakangomera mu magara ganje tejenyewe kamwe nishaba mukama ankwase umbiro bunkuza mu kaceraganas umwana wanje umuntu we n'ubunkumanya akantubona kinkubasa gukora ndakakora umuntu wena ariyo mumbera nkejo nko kubanyambere nanyambase kujya na pushing ekinte kirungi ekitari kuja kwebo magaragaho nicyo ki ekinte kitakuja kunyibo magaraganje cyo ninjigambira nabana burije nango abazo mukunshekera ninjira nkakora decision njikujunwa nje kinyunko mwana nko kubangambira
bakunjira nkawaje umuco y'umwana Noja kubasa. uraje ngo wareba ki uraha ujuruzi ki tukwetaga kuburi kubanza ukashisha ashikoza yo kujunwa twine myaka yes njana cyo cinte cintariye wacongere kumpushinga yes na buri mwe kubo mu magara ganje nyoni mpamya nabo kujunwa kwanje kama nanjere imbabazi okay yabari mnonga ibuzo musheja byena yabugaruka muje kandi yabari disani kuna kureba uri umusheja kandi hamzaho mukamaneja kubasa muri ebyo rukora amina chikoro kumburi umurokore gume no umuyisiga kandi no umuyikwatsa ibyawe byonekera kushobere amengu nuwe solution no password yawe abo kuba naza kubasa messages ziri ya WhatsApp muri ni cyambia nagira ati nashemerwa mnonga bwo bujurizi bwo wishemwe disan ukugumsiriza harmu obusinguzi ngumkama kwibimbiri yabari mnonga owishemwe muri ni cyambia ogo nagira ati nyowe obujurizi bwankwata program ije yabonera mnonga okay nagira ngo bamwita atwire Perth okorga Bishop Stewart University. Thank you so much okuboroho muhech payas narga karuyenje nagira ati ndo karuyenje Rw'Amahembe kashari nagira ati mukama nayibara abujurizi oboshe mwogo yatereza bwatagarramwa man yabare mnonga okay nabwo nagira ati nasima mukama ahabujurizi aboshe mwedisani kandi okumwebembera omurugendo okay nibinji mnonga konka yagira tuyi onsimire kandi oramukize Reverend Canon Asaf Kabachengo okay nabamwita Jordan tore nawe okuruga Katwamba Church of Uganda yabare mnonga ubwo nagira ati Hello Revival Radio omutsiga zogo akagira imitri najango kagira imitri kandi yakubasa narga omukacucu kagunji kashari nabamwita Robert yabari mnonga Robert okay ubwo nagira ati disa nogo abujurizi abakayi yabari mnonga ubwo nabamwita owishemoha nayibare abujurizi omburuzi yes omburuzi ituma Stephen nagira ati ashome abahebrayo 13 kutandikira go 16 yabari mnonga weshemo omburuzi ituma ubwo nabarwentanga rwentanga taramchize abantu barwentanga mwe bari kubayo Dickens nuwamanya okurga bwera kizoba ajata nanye ndohamba hurikize konkobwa hatari umuribindi yanasimo ubujurizi bwawe owishemwe Disan ajata mukama naye barokubasa. I want to thank Disan okay for his testimony kandi yebari mnonga habo ubujurizi obugaramu abantu amatsiko bamwita Edwin omunyeto kurga ibanda obwa hatare nko konjeru aho marambara yebari mnonga agunagira ati bamwita Isaac atujikire kurga kizoba nasimo ubujurizi yebari mnonga turiyo ntorevugeza kureba abanda aha okay Rus umujungu nawe yanasimo ubujurizi Osbat cyamuhunga nagira ati mukama nayibari abo muntu warahangogo nasimo ubujurizi bwa Disan bamwita Immaculate kurgambarra. Thank you so much okay ubwo nagira ati yabare mnonga habwo ubujurizi bwawe kandi wishemwe yanakusima nabamwetwa mwebesa muine chunju munywano wanje Reverend Canon Agasha Muhezi ngo norukure byo bwegese abo bureberezi bwito bwankore yabare mnonga secretary ne yaho mnonga umunyeto nko kwa kubara umukanda kwa kuba nagamba byubwegese nimbano bamba kwata mnonga kana tura mnonga program yegitagergaho takuramtseho weshe muri Reverend Canon Agasha Muhezi Diocese Education Officer abo bureberezi bwito bwankore taramkize na inspector na department yawe yona okay ogo bamwita Caroline Kaurga Kitagata Shema nawe yanasimba ubujurizi kandi yebari mnonga Caroline umburuzi Brita yebari kubayo kandi nawe yanasima ubujurizi turi babanda aba
okay katubanze twakireyo amasumu deni tuja kuongeraho hariho comments bright comments za YouTube abantu aba nababa bakuru munonga nabo twine kugira izo twashoma izindi tukaje twongeraho natwunda Dorine nagira ati ndo mbahurikize kandi mbareba no basa kuriba kunguta kubutukiza kunkabyo ndariyo nabakora nagira ati my best presenter mbwe niyo bari kunkunda wiz natwunda Dorine na Sasara Rogers nawe yanasima kandi ahabwa ubujurizi bwoshe Medicine ekeshongoro kiriya cyamukwata boshe Dorine Emmanuel Rukundo. Okay, thank you so much. Agasha Rugarama yabarenewe okuturikiza konkobwa hata natura katete yabare munonga mwebesa baruku agira ati owishemwe Anthony Mujungu waje thanks for the show ndoha mbahurikize atobjuruzo buno bugaramo amatsiko ahabwanye ncakari kamanyire Nelson ariho atwineje munonga nagira ati good evening turuho tukurikize okurga butabeka yes butabeka mbarasite ariho aturikize bright ariyo butabeka muri Rome. That's good. Nomanya mbarani mpango mnonga hata narunda butabeka nagaruka Kampala yabara mnonga okay Hadija nakatude mbwe narushomantyo kanyesije ngo narushomaje ariho kandi yanatsima nagira ngo aturikize kandi atereba okurga jinja. Thank you so much. MC Ashvan ariho atwineje mnonga nagira ati my favorite presenter atindwa hakurwa mu ribindi kandi umweje kurga Thomas Senior Secondary School nagira ati nashemerwa mnongo kurra my OB ndamkize abantu bona barutoma nabeji kurga Thomas Senior Secondary School okukira mnonga candidates abadeti abasini ya mukaga agira ati mukama benu ababasa kandi abarinde namanya Barnabas nasima owishe Medicine habwa byagamba nintekateka kandi yanasima obujuruzi yabare mnonga brother Disan nagira ati God bless you bwebugambo birungi n'obujuruzi burungi oburu kugarramo amatsiko Lord take roho atwineje tiye konkati yatugambira ha kuterebera kuri sagaba nagira ati ndoho nanyembe ineje mnonga nasima ahabwa program y'Orugyendo Rw'Amagara nagira ati mbanyeta Christine kandi arahaturikize kurga kamukozi nagira tonda mkize brother wanje Joshua Chris and Jennifer nagira tumukama abarinde. Yes nama yato atwamtungira aha agasha Evelyn ariho atwineje mnonga kandi nagira ati nimbareba Nancy Eve God bless you mazima owishemwe Anthony. Chirabo Jona nagira ati okay Chirabo Joan atwineje mnonga na wari natereba nagira ngo inchi yes nagira to bujuruzo buno burungi mnonga nabugarramu amatsiko nagira ati bari mnonga Anthony tuko yes ainembabazi peace nawe okurga ainembabazi peace mucunguzi kurga St James Katramba Church of Uganda nasima OB wakashonje high school wabatunga ba OB bawe kandi ajya tugumisiriza agumizaho umukama neja okumukwatsa zaje kushoma kwe. Okay yabare mnonga inembabazi peace byokutonda. Okay Richard nagira ati obujuruzi n'uburungi mnonga ati ninyushikaje mnonga nkakoraho tukakoraho kumwe
Okay, pharmacy wano gambe yakazo mweno gu akabaru wakumetu wawe into msima mnonga byokunda Richard tirieri zina yes mukubanza no shananta rushomireje byokunda Richard yabare mnonga ogutatu amtunjire Hadija. Okay, kena tumanya nagira thanks for the show ya Nasima najati obujurzo bwatagaramu amatsiko atumukama amuhereza umuja oweshemwe perusu muzora twakureba nawe yanatureba kandi ya Nasima ko businje Angel ningash Angela nawe yatwinije mununga ya Nasima obujurzi okurgaha. Okay. Bright mbwenu za kunterereze cyoma cyo mujungweki mbase kuba nintunga y'amasomo g'abantaba batangendana abo kuba nabone bakuru munonga. Yes, bo Bright ari naterereza omusomo womu kacome messages z'abantaba rero twakire amasomo ubwo nagira tubujuruzo bwankwata umunonga nabanyeta Trace kurgabwizwera Nasima ubujuruzi Dorini itendero twakureba nagira ati in Bishop Stewart University aba Bishop Stewart University mutabariki permission kandi yahweri izuba katandukana ushuru wakana nanta kwishika kubi mutabariki umbwire nkubwo bw'abantu bajoiningire campus first years nchibakiri chukuru mnonga mukama simwe mnonga habwo bujuruzi from grass to grace mukama ahereze disani emigisha okay yarkwetenga Reverend Canon Asaf Kabakinga kandi wabiri umushomesa wawe chaplain wawe no warkwendeze birungi byonka okurga akashozi kaita karaharu. Okay, Agnes asasira kurga katete nawe yanasimu bujuruzi bwawe Engineer William Kurgomureti nawe yanasimu bujuruzi bwawe. Okay, katurebe abandi Anthony kai yes katwakire amasumu izini tuje kubanza zongera mpura abo kuba messages nyingi munonga arizuru mushanju mundana mukaga 925 neina hamwe na zuru mushanju zuru ina kagane mushanju na mukaga 3 urabire hwaho tagambira ujuruzi wawe abura osheme twakwakira ndi aho bambe ningamba no kandi waterera ngai ogonje fuba muri ntura nkapotosha atimo dusizo gwa mujuruzi yes mukwefu ga mukama tar mukuferwa kandi mukama nakoreza byona nayo bari gumishana bene byara biremo. Okay, Anthony mu program yabare kusiba. Hello hello Revival Radio wanje twese kurikana mukadasiye yes twakwakira bena simomo ogo umusigazo ogo zuyatereza azanye ni bankomora no gukomora mwengenda ahamza akushaba bashaba hanga butimwe cyana kikweza butimwe cyana kirara muke. Okay, this cyarumuzashe niyo Amina. Hello osheme twakwakira. hello seburiyo kandi waterera ngai Anton kakira na terrar mabanga bweju twakwakira wabweju mwene disani mukama muherezo mugisha kandi connection ezo zirahanga yamuhire namuhereza ngo agenda shomeza buri ya 20 umushorongo gwa kana no gwa katano. Okay, mukama baho micanda. Amina. Tutaramutse babweju. Hello yes please Samawita Asimu Yesu amazina nimero uruhusiro rw'akaterre witwa kwakira rw'akaterre nasiba program yeze y'ubuzuruzi. Amina. Umbogo mukama mumusagana muhereze byarkwetago musa ego yabare mnonga taramutse rw'akaterre abantu boko bakatenje to abantu ba Rwenjeru mwe bari kuba ino kunda Revival Radio cy'umukorane cyamane. Hello ubwo nomburzo amakuru y'ibiyoni omburuzi twakwakira bazima nasene rw'ubuzuruzi ikigambo cyo kuzuma n'ekintu kikuru yes ngigenda kikwereze mukago
twereza ukwera otyo abo kuba burundu kuba burundu muri iwe nukuretera gwakwereza abantu amazima kandi abantu bakwereza ibintu ntabwo tunashemerwa bunonga ntabwo nayo bari kubujuna yabare munongomburuzi hello bari kwereza yabare kusima sebo ugambo na kama bowazi umushinga bwawe bari kwereza ubucuruzi burundu yes batwataho karanga mwe. Okay, sorry for that. Dr. Joseph Magezi oguna kurire by'amagara bwo burebuzi bwito bwankore hariho n'abaturikize kandi yagira ngo yabwanyuma yo kurire ibintu bya ubujuruzi bwa waha hazatoje mu mpere akompere nambaye tokamanya ugu n'umushaho n'umuntu mukuru tokamanya yabare bunonga weshemwe Dr. Joseph Magezi okurgari Raharo Mission Hospital taramikiza abashaho bona na ninde weshemwe nasima Dr. Bixon Tayibwa konkantu basima ni mwabashaho bashangiremu mukamwakira undije naje yizire ku volunteeringa bamureba no mayiganda naye kashoba areba umwana mutonko gushumira ubundi atandika kumugirira mufitana mwento basima mnonga no wanda ni rwaruriye kanisa riyo bureberezi mbwenu bari kubico kureberaho no kwatiraho abantu ariye byo mukuba mukora deputy no forehead teacher yabwa Proba Town weshe mushara twatsa yebare kubayo kandi agent wetu wini kama jugo ariyo aturikize kurgaho mu rembo rw'Amagara nabandi tuje kwantu bongeraho atwakireyo kandi bright dereze byoma byatwakira abantu b'amasomo bace bashatu bana tushome message tenderi nindesha already zakiri okay gunagira timbanye ta Brighton okurga itegero yebare mnonga nawe yanasimo bujuruzi Timothy okay mbamwita Timothy ugu yanasimo bujuruzi nawe ndukusima tene bwarikiro newe yebara kubayo ugurba mwetoha messages ka bwera kizoba izina rindi ni ndonda tindu kureba mbamwita Job ubusasi okurga bwera kizoba yebare kubayo kutukunda kandi no kurikiza Revival Radio naume twakureba okurga bunenero bari kunda Revival Radio nawe yanasimo bujuruzi oguno bamwita byanyuma Dickson na Bishop Stewart University na waturikize mu HPS twamurebere okay ni nsima okay Hilda Ruzora okurga Buyenje nasima mama wawe okay yabari mnonga na yibare disani ahabujuruzi burunjobu mba mwitoha Jovia yebare wishe mu Jovia nawe yanasima ubujuruzi. Hello Revival Radio. Yes Amagara mbwijwi bakwetu akando watera nkahi manye taporo cankaga. Yes aporo na terra kacererwa nyamanyi muri Kashari mwene busumanyo nasimo buzure rwa disani wojuhurire programu na njurire okay ecango munonga okuyarjiro mukutandikana buriya rwesigara hanga ayabire yakirambira ayabe yamusobire yes na hata bene ko yagunuzamu yes please nazagaruka na yongerwe ibindi by'amajero. Okay hello twakwakira wishemwe abanye n'abatangerera abantu mwe ntagamba no kandi watera nkaye ubwo namba atano nemo Moses byangwa mu kibutamu nasimo buzuruzu bwa dinkanogwe wamuhurra namuhurro kuyasinza abantu P7 otyo akakwato akayaga aberna musanzo mumusunya fo yes okuyaba kozere byo na mwene okuzumwa n'ukurunzi mazima na kuhamena kana yebare rangana za kumhereza cyenda cyundi. Amina hello Revival Radio ntagamba no kandi watera nkaye iyo nazo napo ko gasto zo hwezo yes please
nasenera kwa buzuruzu bwa disa nowe waye sigama kama tamu kuferwa amina yari marareje ebare munonga wayisiga mukama buri kimwe cyona nkibasika utaramukiza babo hejuru yabare kusimba nyabo otyo twakwakira Victor Victor no choma hari okay okay amina yebare munonga nataibu kipa ariyo msini ya akashatu kandi cyarukora ntacyo manje kwendeza birungi byonga hello ne revival cyendeza radio yawe aro revival okay revival radio hello yes please chairman kagambro katinda bwezo twakwakira chairman dema tungo musitazi nanga wamwesigana wona afungura kandi ayongere kimwe kwesiga ruhanga ibyari kwenda byona naza kubishika okay ahoko wareba harabire na nahiyashika yes obunuzo bwa mushikiro misho amina hello Anson yes please yebare kusimba no Christmas Ogo nyine mukunda ni Christmas no mpamvu nkunda program yo Orugyendo Rw'Amagara nchimanya munonga ahubwo ba ngwen program ini nkukwe kingara mamani amina nangana n'izindi nazo zigara mamani konkano rero gine gamba munonga omuntu umwe yakwa yaraviremo ebihayo je byona kandi nani wo musanga umwe bikuruho kungutse kwa sugurisho rahango mukono muringo go wembabazi azumuburu businge bwataho mukayaho okay Anson wanjisebo asande mazuma katreva narkariyenga okay yebare munonga Christmas Oye wanjisebo mwebare kufereza mazuma yebare kusima Eastern Gava arushenye bundire abantu bamporokiriza ujoro wishe mwogwe okay mwene mazima nindeba nko muri byone byo gukora ko kuwebembiza ruhanga awasaranuka garike nyuma ruhanga nagarika kwihayo akushitamisana n'abanyiginya mwene mazima ntwega mu byingi ansane yes ukama kwereza mu gishano wishe mwogwe abayahereza icyayi cyorocyoroje Pearson Gava arushenye okay yabari munonga Pearson Gava mujano wait sabadiko nabwo sabadiko n'ubwa kabingo arahaturikize oweshe mu venerable reverend aturingana Geoffrey twakuramutse munonga yabari kubayo taramkizo mucyara na family yo na n'abakuristayo baobona abo sabadiko n'ubwa kabingo ko muri Sinjiro intebendeze birungi byonka Brita kurga kinyaza arahaturikize munywano wanje Robert kurga kamuri ejuka muri ryo mbasabado yiko nebwo weshe mwe turingana muri kabingo kandi tuneyo banywani baitu munongo weshe mwe Jovia mucyara Jovia na family yona jono family ya munywani wetu kandi uri kutukunda munonga Brigadier General Jacob Asimwe bariyo baturikize ntubasimatene bugarukira abantu bakamuri bari kunda Revival Radio ubwo nagira ati nasima mukama ahabwa byona nabanyeta Docas okay yagira ati mukama simwe ahabwa ubujurizi uguma muri Yesu niwe byona uguma muri Yesu niwe byona kandi bamwita Docas abasa mbwenu wareba izineri abasa oguno mucyara wa DS weshe Docas yabari munonga kuturikiza mucyara umuhandiki w'ubureberezi bwito bwankore Reverend Canon Edison abasa yabari kubayo na family yo na kandi bakunda munonga mwebare nimero kora akashoza karaharu mukama kibahira umugisha butaramutize bona abantu baraharaho akashoze ni bengi munonga bakurra
program y'ejo Orugyendo Rw'Amagara kanyakira abantu bashatu bonka abo kwa masomo agati kagakira ngo twagahezayo kunkamiza kutsasanza kwakira bashatu bonka tugaricho mu studios mwe nabandi ni mu mija kutunga mu gishogundi. Hello Sivro tasebo ndi aho bambe ningamba noha alisima kakigo wanchoze shozi kabwohe mwana buzuru tugadisa no bwagarra mu muntu amani konka mwe kinanize kumushaba yaba yajango gumutsaza niko kumuhangwize byona mazima arhanga mukorire yabe nateka yes kandi kiyabe nashaba arhanga umugana bw'umwe arhanga ari naza kukimukorera kandi banujeni yes abantu mwana bitibine utkugira ngo ibintu byingi byobugaba kandi ibintu bishagire ukuyamba atari mu kushorwa amazima garhanga umusigazo bwo naza kwiza mu izina rya Yesu. Amina. Abanyamba bazabana bamanye burunjo burumu okwataraho abandi bomba manye bagubire mune byo bingi munonga engareza hanazo zacira umunyankora akakigamba kiri ibiri. Hello. Hello. Yes please. Wabushekere mu Rwanda district. Bambe chendeza already yawe tukurire ku Rw'Amagara district. Yes. Okay. Yabari munonga. Twantu muranko ko already yagireka uko nkana Rw'Amagara. Mbwene tukusima munonga wishemwe mukama kikwera umugishana rgahari ariho umwanya konka yarahaturikize anasimo juruzi bwawe tukusima munongo taramukiza abantu boko ba Rwanda district abantu bakabare mujwana wanje Clever na rgachorezo ryoko nayo kabare umwe bari kubayo abantu ba Kanungu abantu ba Kisoro abantu abana bahurikiza Revival Radio kandi basimatene bugarukiro mukama kibahera umugisha Aberto inamatsiko venerable arho aturikize no manyogo ogo nasaba diko no wakigaragara tabaraka emukore iwabo yine kandi twendeze birungi byonka utaramukize hedeti cyabwa kigaragara senior secondary school ubwo bamwita wishimwe Julius begumya kandi ari nakora umurimo w'umurunja ishomerero twendeze birungi na staff yawe abo nabantu barukurikiza Revival Radio kandi bargaho mukama kibahira umugisha. Okay babiri yesebo Yesu asimu Yesu ngego ogno wishe morsha badenesi Yesu rushaba ego takwakira asimo wishe mogwe bambe kana wewe usimbuze kubona imburigire abo kwicoreza anaga kagumisariza mubonore ngo wayicoreza aza akawiyashikira rwagati kwatire no kumanya Yesu amenye n'amasikotine kubanganisana no gumwa kugwasigara yabwe imbabazi Yesu naza kumusinguriza. Amina. Kuko watandikire no mwese ugwakanu warahendere no kwendera namazuma abambera umugisha kandi arinde. Amina yebare munonga urushaba Dennis kurgumba Dennis the expert tailors umurembo Rw'Amagara kandi ugu n'umuntu wita Isrina tagira okay hello Wishe mwangu waje twakwakira Mary bari kutereza amazima yebare kusima yego Mary tunando busobo mbone nasi ujuru rwadisa nogwe yes kandi nasi maruhanga naye bari kumujunara muto ahaguko bakuyakwishina ruhanga nawe yahuru kushaba kwe yahure nakuye yareba ubusatsi bwe mbwene yaguma namuregera bo kumuyana. Okay uratayashingwe nomanya ngo akana abaso butaba mbwena kandi akana abatungana beyankaye asabata kusaku babwena ko kamwe ko kwiseriza ruhanga yabo mujuru w'amagara gawe wamuganda w'ubusatsi bwawe yes nawe nakura kandi rero cyo kwetema namazima kandi nyine n'amasogo kumanya ngo naza kuhendera naza kuheze nishomoye kandi nawe niyo mushaba musoza byo gumazama. Okay Rwanda ya mukwashize ya tunzira karo atabo kabashaka abanda mukubanireba abo kureba nababahi batwaruza kubana rwire abamubiri n'umwaga ngo buyaje niwe
aho cyangwa wishemwe ubwo naba natwazaje n'amazima usanga nagandira z'abaruye n'abashaka bana badwariza zikongaraho kusanga umushaka cyashimirwa tine Yesu okuwisha nko kugaruka yo n'wakwemba zimazima nko kugaruka yabare munonga nuko kandi mango gubuya n'uko batazisana takuza kubikora buzima amumbira mudisha amina amarire jemushomoye aragurira abantu yebare kama batero mushomoye yebare munonga mere twaturagene ngutwoma abantu bashatu kandi ndide bahwayo no babumbwenu bright nangira ngo ari comments nk'ibira hatkagaruka mu studios abo kuba wishimwe desa nine kusima abantu aba mudakika nk'ibiri ndetse kagaruka wishimwe Reverend Murokore kagira intanda yakomere minyeto kwa hero mudakika na wenje tkaenda program kamsime Sara kurganya mfumura najatumwe bari program hariho natirebo ugu no comments zindi ni shoma neza YouTube abana bambatere bantu batsima tene bwarikiro natukunda Dorine omuntu ogunosha twamutungire bari munonga natukunda Dorine twataka mshomere kandi nagira ati mwe bari munonga bwa program nawe yanasima obujurizi yasima disani najati bari munonga ahabwo obujurizi kandi ndamikiza mama nyamuhinda mauda tata Peter nabandi bari munonga yaza kuramutse yakonka aroho hariyo natereba ku Dubai mbwenu ndabasima munonga ari abantu benshi bari kuba bari Dubai Saudi Arabia Qatar Jordan n'ibindi bitreka abantu aba muntu bone batama data yabo no bwire bwabo bambatereba kandi bari gukora tera program eji YouTube ndabasima tene bugariciro ogo no wishemwe Sankara by OB kandi nawe no mugiga mutari umwe mu Rembo Rw'Amagara nawe wishemwe Sankara byarahanga itafari ya kitagwenda obache etizineri wakaragaho konka namuntu wamana kurugamba creative media nka director twendeze birungi byonka kandi yabare kutukuratira no kureba program yanazima twendeze birungi nari yejemirimo yawe yorokora ko bisinje Angela twatwamtungira umuntu ogu ninjiraba nubo babatsigire kandi ababara bakuru munonga abo kugambaho listen kangara cyo mu studio zabwisha abantu abawabahora baterana basima ubujuruzi bwawe mbwene basime nentanda eyo rukomera abantu bari yahero tugarike turukwendera program eji abahurikiriza ba revival mwena abaryama radio YouTube nimbasima mwe barekorereza feedback twagireba mwa mutagarra mwamani kugira ngo message yatambura kandi abataterana ubo bingi nezimwe messages nzire basumune zija mwe barekorereza buzima yes ina abantu ababinkwenda kusima nabinkwenda kola musya then na message yanje yabahurikiriza yes banza no kusima rahanga watha insyanunji tukija turi abahurire program twajizana kashayibiri lempa twaza kugiheza nabwe mbabaze tabo kubasa kwitu nabo kunda kwitu nyenda kusima umureberezi witu Lord Bishop ebyo nkorire ebyo korra ekanisa ebyo korra abantu bona bakunda yebare munonga nyenda kusima management na staff ya Revival Radio mwebare kuta platform tukasharinga message nunje n'abantu omweto kamanya omwe nara babiri nibagira kuba kwatwaho bano bahura message nibatugambira nyenda kusima omwami Headmaster Mr. Ham Ambara School amahimbisubwe Mr. Amahimbisubwe yabari munonga y'umushawamani kandi no muzire nawe yabari kumpa papara byanje nka registeringa university ibanje no burabirikiriyo nayibara ubutakuremeraho baro butandemeraho ibanje rero nturumanya sinte turashashira yabara butandemeraho bari ko gushashira buzima nyenda kusima omwami Rev Gumoshabe aho rohona ni mango hurchirize no burutaruho message nzija kwika kazaro deje nekayo ubuzima yeriyo yabare kubo muzire we bari umutomogwo mukama konjere imigisha tubaningamba ati mu kundu kusima mukama wenkano wari kumanyo kwari kubonereza yes Reverend Kanoni Asafu Kabacenga
iyo bare ibyo nkorire ni kutabarusya na baby arjiri kuzara no cyaro barjiri kuzara ka baby kake cyaho haro mission hospital bambe bariyo nabo mwenu batabariki baka bazira akana karunji kake iki kama nayo bare ndahura Richard Honorable Tusime antu wanje Miriam na antu Dokasi n'abashija banyu mwe bare munkorire nibiringwa kandi numcyenjera kore bindi nyenda kusima Reverend Murokore Justice yabare kunshendekerezo kandeta kandi yabare engeri yo kutereza umusenturuko ntusima buzima nyenda kuramusya abantu bacyaba abonshonga yakire abonshonga yabwire nyenda kubanza n'abazire banje umwami nyisigaje musino mucyara wawe mama wanje murungi katusime rusi mwebare kubayo mwebare kunto munsenji kamwe bare kundeberera mukamsa inahika okabimanzi mwebare munonga anko bamu nari message ya uriyo hurire gumushabe nakora musya gumushabe Levi Hadija nakatude oguni senior midwife ministry of health arijinja na muhura na unatsinja message yebare Richard gumushabe mai ko wakumeti mulkazo yebare aba masti ni mamuri yo muhurikirize mwebare munonga nyine message yanjaha nyino mushorongo gwo kukunda munonga aza nanyenda ngusharing n'abaturikirize na munonge minyetu ngurwo mu Matayo ogwa mukaga 3:3 nugira ngo ubanzo shere ukama bwarhanga no kwikirira kwe ibindi byone byenseji nibiza kweyongerera jene mu gushome kandi mu gukirize seek the kingdom of God and his righteousness and all the other things will be added unto you kona henderanti baronte bikansa program kama barini yabara munonga weshe mudesan twakusima munonga yebari okureba ngo ko torinwe umureberezi witabo bureberezi bwankore wechers odijo yanaza kutina jatona nimbasa konkabo kugira ngo go wechirize no mwesugwa cyane kintu cyukora munonga no yakubasa kakureta nsima munonga abakwatira ngo kutwa abasimire bona mukama naye bare kubabasa abandi maybe ubundo noshanga ine ngo yayibwa umusasire na umuntu ugamba twaburi umwe kandi ubona tukabasa kubagamba ngo bahwayo konkanta basima munonga nabo bona bine kibakwatireho abana babantahira aha abakaenda ngo nabo bashome babantu bomugasho nani ndebo umwana okunugira ngo tabaramfire hombwe nutatakuferwa umushaho w'amani okebiranga kora bari mu nkereza abo bwire ngarico weshe muri Reverend Murokore no muzire no muhereza no mushomesa ariyo mbiti vinjo bwarya umuntu w'amani tuhendere program eji entande yarukomere minyeteri yahera abana bari Rw'Amagara kamashomero niyo nshonga bwinshi disani yaryaha tamune yakashatu ane kindi nko muzeire umurango gwa kuterera abazeire bari yo kwa heru kandi nebindi biranga arate amtumagwe umudacika nk'itando zonka bitabagandeho atereza umugisha tai nakwakira weshe muri Reverend wabara munonga mutebe kanisa kandi mwabahurikize wabara munonga umjenyi mukuru Disan nenza kufunza abazeire nimbasima munonga okwehayo okureberera abana banyu kandi nenda kubashaba nembabazi mu mutaka batonganira umisho mu kurwanira bya fizi mu bisoro vengero mu kitanda ninga handi kandi mugezeho kukwatanisa orabayina kayine ateho hatakaza esente ze kikaze neze kishija mugezeho okukwatanisa n'abana baba bari kushoma babarebereho barebe mu by'abantu bari kukwatanisa rero baba bari kureba mu byomisho barebe nabo nibija kukwatanisa n'abashija babo n'abakazi babo kandi aba abana
nani ndebe ibintu bingi munonga ubwo bujurizi bw'omutegazogo kimwe muri byo nikibonera munonga iwe nk'omuntu omwana w'ishomero waba munywani w'abashomesa bawe otakabatiina obe munywani wabo ogwo uri kushomesa chemistry obundi otagicengegye munywani sitama nawe na hati nanye ninshomesa subject etangwi munonga biochemistry nahagira abatabicenga obundi aija sitama nanye nyongera mushoborera mwegesa aryomwe ninga babiri akirugaho reba yakorage ecya kabiri okunywana abantu b'oburyo Bibiri negira nguko tambura n'abanyabwenge nibo b'umunyabwenge mwene oreba omusikazi uko yatambwire nagumushabe hagira ebiyamwegaho byingi reba ngugwe yabishe yatambura na mbabo ba Michael Tusime honorable abantu b'oburyo niwe hagire ecyo munobegaho aba bantu aburu hariho ekimpereze kushoma ekiri kugira ngu you are an average of your best 5 friends abantu batana babura kumara ubwire bwawe bwingi nabo you are an average of them so waza kutora n'abanywana babo kwiga hehi ababo kubanza umanye ngu nuza kushankabo so utora nabo buryo tora nabarukuza kugasira ubu buryo hagire iki bakugasira hagire iki wabegaho bakombeke cyakashatu ugire icyo yerekereye esente ni nyingi munonga zikusisikaririreho mwana we wishomero abantu bakoyire sente abantu bagira umuro n'abazire bawe bakugurira ibijwaro bakakugurira nape bakugurira pampa bakugurira empare bakugurira baha fees baha transport batamu airtime batambura baza kushaba emyanya n'ubundi abandi batiremwe bituga konka kugira ngo karugamu nyabura we ngire cyo yorekerire ekintu omugasho gwaba no mushaho shara mogira uti niza kuba umushaho haza kukirabe clear munoza kuba umushaho iki kiri kwetagisa kwikayo okuba umushaho nikiza kwanguha when the price is clear the price is easier to pay etakashatu okugumisiriza nko kumwamurira yakigambaje gumisiriza turi kwija kugira byona ubundi no basa kutagira bitabo byona obucumu bwona no basa no kushanga empare panties oyinenche konka gumisiriza ubwire buryahika uryazijara n'izindi jara mwene ukore nko kwenda nubuzakuba nkito konka wabo kine nkito emwe gikwateje nubu yakuceka soru gurana nka area super glue ojigarro okabambatike hoje umuntu yakoreba rebe ngo smart tino uri kuza kumanya ngo ashikof super glue orakimanye nawe tikine nshonga konka mwenu yemanye nangwejo niyo point eri kukurataho okwemanya anyaho uri kuruga oleke kuguma uri kwerengana sana abandi baba bari kutwaza blue band na za tomato sauce esente zotazine na za daddies wabo tabyine yoru kuruga yemanye yoru kuruga ogezeho kutabigerera mururu ogezeho kubyesiza no kubyeyangisa bako takayanga kubirya konka baba batakwire ureka kururuka tebekana omanye yoru kuruga ekende oshemerererwe cona ecyobwine kuyabwine half basare yagiterera omungaro yagyakira nobasa kuba urugiro muka umwanya gwo kushashura emitwaro nkaga ogendine emitwaro 5 bagikwa utakaza mu maganya rero no ejetane bakuhereza gishemerererwe ogisimire ruhanga kandi waye ko gishashure utagitoza handi ngo hakuba nonda kugira nkebya abandi bine kandi mucendezo mwe pa kuba tugukaba yamba tugwine nekiguru kumanyisa mwecureze ecaha muheru keep productive amidst your predicament
we all have times of predicament. This could be your time of predicament, but do not give up. Do not delve into self-pity and low esteem. Kandi mutakagwa mu kibi ngobwo munoronda sente hariho abantu abetegwire kwe sente abigenderwa byabo garagawe. True. Hinaba ari kuza kukurwaza enzuku, hinaba ari kuza kukurwaza sirimu, hinaba ari kuza kukucengeza, hinaba ari kuza kwita ebitekateko byone byine. Even your vision, they can confiscate it. That sin that you indulge in for 5 minutes can destroy you, can destroy your family. Kandi yaba hina kisitana ari kwenda munonga no kugira ngo amagara gawe gafa. Haza amagara gawe gafa yaba wanonda kuba umushaho yana wanonda kuba engineer necho kiba cyafa utachika. Kandi obwo na family yo rukutekateka kwija kugira yaba namushija yaba namukazi nayo neba yafa. Iwo ko rukufa nejo family nefka nabana borigira nabone baba bafa nabeje kurabori kutekateka kwija nabone baba bafa. Ebibanja namaje byo rukutekateka ngo rayombeka nemotoke zo rukutekateka ngo ravuga ko rukuzo mu kibi ekibi kizita ni rimwe byo nabikaho. Kandi kugira ngo niwe biri kuba byatandikiraho hene benji abo ebibabire bari kutekateka byona ebibashomeire ebibabona boneire byona byafire. Kandi niye nambe jose abenji abampurikize obundi muri yo mu secondary ninga mwakiro mu university haza umurimo muhango gwakozerwe oyijuka bo watandika kusoma ukagenda mu mabare gakakucumita ukagenda mu mahaga gakakucumita ukashoma ukashufune bihinzo kabicaza ukabona hasigire yo bwire buce ukasharura rebo gwasigize yo mwaka gumwe gonga kakatandika kutunga kasente nyabura wote yita kubi utafa kubi no wakurara kwerara kwerimwe nyenta kare noze orihihi nyabura wo gumisiriza noza kwika hacho yoresherire mukama gumenemo mwenu katshabe mukama ntukusima oruruhanga endagano zawe zona nozihikiriza tishonganize ngahezo kozire kigambo cyawe niko kiri kutumanyisa nguzona ne amina omuli Kristo habo kuborazihikiriza mwenu mukama ntweshengereza mutwena abo twine kitworekerire abari kushoma abari kushomesa abari kushashura fizi otwere nyamuhanga tugira kwehangana tuyahangane tugumizemu turi gukora bihikire tutaka nyunkurwe bibi bikatwita bikatwiha ahamuramwa twakweshengereza mukama tugumye mitima tugumize mu meisho. Kandi mukama nishabira abazaire bona abantu muno baronda fizi nibafa kubi nibazomuroni nezindi tabakamazire kuzishashura konka abantu muno baronda ezindi rono kugira ngo abana bakaza ishomero twakweshengereza mukama bagabirire. Kandi shabira abana bona nyamuhanga bari kuzayishomero twakweshengereza rukira bona bagumye mitima bagumye ay mukama batakagwo mu kibi. Kandi abarabe bahekeraho ishomero batakazo mu homosexuality bakazo mu bibazi bakatandika kuza kunyonjaye nebinde birinkebyo twakushabarukira bona bakwase kwasa buri mwana uri kuzaho ishomero agire cyayorekereye kandi ayihangane okugira ngo yakikaho. Ntukushabanyamahanga kubaho kwawe kube nitwe twena ntukushabanyamahanga ngo mbabazi zawe zitubumbatire ntukushabanyamahanga ngo tugume turira keriyeri kugira ngo akanuko kahanda bani mwo watora. Ntukusima ntwebaza ntwekitenesa wo barahabwa abona basimwaha ahabwa byone bukozurwe ahabwa amagara ga disani kandi mukama ntushaba ngo nabanda bine bizibu nke bya disani oyoreke kitenesa cyawe omukubagabirira osimwe msuguhabwa kitenesa Yesu Kristo mukama wetu amen. Kandi mchagoranga tatitwe no mwana no mwoyo rukwera gumeni mwe mwena wahurikize guma ha radio age no buherezo obu uguma habahereza bo muryeji radio nabo mukanisa na hero ko nyamuhanga omugisha gwawe gutakaturgaho twena hati nebiro byona amina. Mukama simwe tendereza Yesu ori mana gwendiga Yesu omusaigwe gunaziza ebaza
omurokozi mukama simwe mnonga yebare mnongo wishimwe Reverend Justice Mukoza murokore munywano wetu kandi chaplaina ahabwambara University of Science and Technology Masti abwe bigambo ebyabirumwo kumbeka ebigambo ebyambugumya ebigambo ebyambi komera entanda abana bariyo mbagenda abamwe twabagambira aha ngo bagenzire bagurumwe umuhanda onkantu musima nkomuzire nkomushomesa abukora cyangwa munonga no kubakomera entande jo kanye sije ngo minyeto yecuruho eriya radio mwine cyumwatwara cyari kujja kubombekera kushira munongo kutinaranga no kumanya cyabatwara okugumusiriza yahenderera n'ikigambo cyo kugumusiriza atumutafa mwatahire mwihangane murabire muri byo bingi munonga mwe no kwihangana kiba kiri cyukora munonga twakusima mugenyi wetu twatayiseri izoba weshemwe ayibazwe disan kandogu ariyo natende kubushaho umwaka gumwe gonkaranga yambasi se naje kuba nahindira kosiye atandika kuragurira abanyayiganda icyo nje cyukura munonga kiroto cye ndukushabira ngo rahanga kubase kandi akuteza muheru aha kamera rowe shemwe bright umunywano wanje kwikiriza Elvin Kurgari London Arcade bakwikiriza Elvin Electronics nawe yaro yanasimo ujuruzi antshirara rwandrendi angira tonsimro mujogo kurgumurubaya kandogo vice president abwa Mothers Union abo bureberezi weto bwankore taramukize na president weshemwe Jenna Dr. kandi mwe bari munonga bwemeremo imurukora bright yajata abantu banje abato kubareka utabaramukizeho umugurisuwe family iye yona ya late Erkana umucunguzi kurwumuri cyakashambara chami rahama ntungamo nagira ati nimbakunda munonga abari abaturikize mukama kibahero mugisha naramtsya umuhandiki wetu w'ubureberezi bwankore weshemwe Reverend Canon Edson Abasa Dina wa St James Cathedral the Reverend Canon Nathan Bobs MSJ abahurebo nabarimo weshemwe Reverend Agodon gomisiriza weshemwe Reverend Agre ondijo no honarekayo ariyo ondijo abukuba they should be 3 people hariyo munywano wanje Reverend Paulo munywano wetu munonga senior yore kubayo ababuriza baryaho n'abandi bona emirimo y'imurukora awishemwe Aunt Florence Kahamba awishemwe Bright nakwendeze birungi byonka awishemwe Elizabeth Kembabazi kurgamubus kandi mutonyi okay Kathe okurga Katete nawe nabara haturikize kandi yanakwendeze birungi byonka tena yebare kubayo kandi no kurikiza Revival Radio weshemwe Perusi Muzora yaroha haturikize Deputy Head Teacher wa Bishops Girls Rushere weshemwe Teacher Dorothy Mpumbya arahatwinije munonga Lay Arnaitwe ariho aturikize kandi Brighton we anakwendeze birungi byonga nabo bona babarumba tereba YouTube channel umutwikirize tendera program age nanda Anthony Mjoni ngubwaje ahabwizobere nekireki munkiriza nanye mbendeze kirungi mukama kwa kusimesa ndi ndijo ntubatarwanta bahereza ekesho ngoreki nkirgo mucyara Judith babiri te yarimba kanche ndizo shemwe Disan mjano ito shemwe Reverend Murokore kibatwari n'amakagabo gona mukama abarinde Katanda ya tunda,
ebyo byonna gyendi biryamina mu Yesu. Tewali kigambo kibulwa maanyi kukola mulimu gwo. Kiringa enkuba etonnya, ettaka ne ligimuka. Kiringa ekitangaala era kitangaala mu kizikiza. Buli kye wayogera nkikifuna, abalabe olibakuba balimtuka nga tewali abagoba.
Oza abantu n'ubundi agamasomo twakira nangwa nakuta